mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye we, ku manywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu wacu arakomeye we. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye, ku manywa. Muremera uyu Yesu mvuze? Umugore ati rwose tunakubali, ndamwemeranye na mugenzi we wari aho ngaho. Nawe uramwemera? Nao nakubali. Ati nanjye ndamwemera. Nami namukubali. Mupfukame basengere. Piga magoti. Mukabare. Alafu wakapiga magoti. Kujya ntangiye gusenga. Vile nimeanza kuomba. Barera. Wakaanguka kifudifudi. Reka bazima badayimoni batangira kuvuza nduru. Mapepo waanze kupiga nduru. Undi uje. Mwingine akija. Ku ruhande baje kureba umugabo. Kuja kuangalia. Aheze ikubita hasi. Na akifika akaanguka chini. Atangira gusaza imigeri. Na akaanza kupiga miguu. Abazimu barasara kabara kajagara. Mapepo ikawa ni kelele. Tamfitanye uwo munsi. Kakuwa sijauawa siku hiyo. Aho twashikiye ha mu mujyi. Bali tumefika hapo town. No mugabo w'umurundi akorera ino afite ibintu akorera ino afite nimba ari inganda nimba ari kibirundi. Burundi sijui kama ana maabara huko. Akagira n'amahoteli Bujumbura n'ubu niyo bari. Hoteli Bujumbura. Basinze bayisiga abakozi ngo batwakire baje Bujumbura gushingira umwana wabo, gusabira umwana wabo ejo, ariko baragaruka. Lakini watarudi. Sinza nibwo bwa mbere nyabonye kuva mvutse sinebwa yabonye. Ndiyo mara ya kwanza siku waje wanyafate mu ntoki. Nyobegwa yariyo. Nikakosa ni nini? Ndaswandegera nyanda pakinga. Nikaweza kuweka vizuri. Nyapasura kabira mwishira hano andi shira hano. Hapa nyingine hapa. Ndagaruka ndamusezera. Nikarudi nikamwaga. Ndasohoka. Nikatoka. Yari amayero nibwo bwa mbere. Ndiyo mara ya kwanza. Sijawahi kuona. Ubuzima bwanjye banyakoreho. Eti niguse. Reka nsohoke hanze mbura umuhanda nyuramo. Nitoke nje nikose barabara ya kupitia. Nico gituma muzabona bakire bagira stress irenze urugero. Ndio maana mnaona matajiri wana stress ya ajabu. Mukabona bafite imbwa bafikoze. Shukuru Mungu aliyefanya hivyo. Okay. Dushimiye ikaze ryanyu Bishop. Tunashukuru kwa n'abashumba mwese, Imana ibaho umugisha. Bishop, Mungu awabariki sana. Twari tumenyeranye cyane, ariko nyine abantu baba baziranye mu buryo bwinshi. Tunazoeana sana, lakini watu buryo bw'imiryango no mu buryo bwo bakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Nubwo nta henshi twagiye dukorana, ariko narimbaza. Kuna mengi ambao tunafanya pamoja, lakini nilikuwa nawajua. Dushimiye Imana kwitwemereye gukandagira hano iwanyu. Mungu kwa umetukubalia kukanyaga hapa kwenu. Nyemerere amashiti yongere Yesu rwose. Makofi mengi sana kwa Yesu. Ndibaza ko nageze Kenya muri 2008 nibwo bwa mbere naje Nairobi. Nimefika hapa nchi ya Kenya 2008. Narinje mu ivugabutumwa. Kwa nimekuja kwa msafara wa Injili. I Nairobi ndamanuka njyana bari Kisumu, Kitale, Eldoret. Hari abapotre dukorana bari hano mu Nairobi naho mvuze. Kuna apostles ambao wanafanya hapo niliposema. Twari mahugurwa y'abaposo bavuye ku isi Australia n'ahandi. Semina ya apostles ambao wanaishi duniani. Tuzengurukana hose. Kaanza kuzunguka hapo kote. Tulikuwa wengi. Nase kugaruka mu myaka ishize nkingahe. Nimeweza tena kurudi kwa miaka ambayo imepita kama ngapi? Ubukwe bukunda kunzana Nairobi cyane, nabo bwari ubukwe bwo muri family. Uwanga harusi inanileta hapa, ilikuwa ni harusi ya familia. Baradutumye ngo tubasuhuze umuntu wese w'i Rwanda wabonye tuje. Kila mmoja aliyetuona nabagiye twandikirana bagiye bambira ngo musuza abera musuhuze abo muri buhure. Tusalimu watakatifu kila. Torero ryacu ryabatasha cyane. Kanisa letu linawasalimu sana. Uyu munsi mubonye yenyine, reka ku cyumweru ndibaza igice kinini muzakibona hano. Siku hii niko peke yangu, lakini Jumapili natumai mtaona wengi hapa. Umuryango wanjye wose uri hano. Jamii yangu nzima iko hapa.
n'abakristo haraba hageze ejo, kuna wale wamefika, hari abandi baje n'indege mu gitondo ibikundi bibiri, wengine wamekuja na ndege vikundi mbili, hari abandi baza n'indege ejo, kuna wengine watakuja na ndege hapo kesho mu gitondo, abandi baza nimugoroba, abandi baze kuwa gatandatu mu gitondo n'indege zitandukanye na ndege tofauti. Abazabishobora wale ambao wataweza bose tuzabana hano, keretse bene bafite akazi kihuta. Hari abavuye ngira ngo Somalia bakorerayo muri UN b'abakristo bacu, nabo bazaza nibihuta nibo basubirayo cange ababavuye handi, ama wakiwa wametoka mahali kwingine. Ariko abandi batihuta kucyumweru tuzaba hiyo Jumapili tutakuwa pamoja na wao. Okay, tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo ncungure umwanya. Turi mu bukwe, murabizi namwe tunataka kufanya kwa baraka, bukwe ariko nimbare narimenyeye gushingira abana bafamiye, niwe bwa mbere shingira uwanjye, biranyuzurana bikomeye. Kufanya harusi ya mtoto wangu ni ibintu byose biri ku mutwe, akanaka kitu kiko kichwani pangu, hiki na hiki. Harabo ngo tuje kwakira, tuje kuri hoteli, kuna wale taenda kuwalaki, abarantegereje n'amasaha mbona ari kwegera, hao pia wananingojea masaa pia inakaribia, no gushaka ngo indi abandi bazaza bajyamo ni byinshi, tafuta mambo mengine ambayo wengine watakuja wakiingia, ni mengi mambo. Ubwo rero turabana namwe uyu mwanya, hanyuma dukomeze iby'ubukwe. Ku cyumweru tuzaza bwashize, tutakuja harusi ikiwa imeisha Jumapili. Niba tuzirigwamo, niba ariko uko bizabiri kose bizaba bihagije, lakini vile kuwa hapa itakuwa. Muhaguruke nsenge duhagaze, gira dusome ijambo ry'Imana. Tuombe alafu tuweze kulisoma neno, tafadhali. Aha, n'umucuranzi agome kuri piano, nampiga keyboard, nubwo atarimba. Ni wewe apige keyboard? Wewe ntunde ure piano kuri kundeba, wewe usiniachilie na piano. Ure piano yawe ntundebe, angalia karama yako, usiniangalie. Mana ngushimiye ko twageze hano. Baba, tunakushukuru kwa kufika hapa. Ngushimiye kuri imbaraga z'abizera. Shukuru kwa kuwa ni nguvu za waumini. Ngushimiye kuzuganira n'abantu. Shukuru kwa kuwa unaongea na watu. Ubugingo bw'abaraha buhemburwe nawe. Nafsi ya walio hapa waweze kufufuliwa nawe. Kundi ijambo rivuga ngo ntirizagenda ubusa ridakoze icyo waritumye. Neno linasema halitaenda bure bila kufanya kile umelituma. Rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu. Fanye kile umelituma katika jina la Yesu. Ubugingo bw'abaraha bamva Imana, bahure n'Imana. Waweze kupatana na Mungu. Ngushimiye kujya wivugira. Shukuru ya kuwa unasema kandi ukavuga neza, na unasema vizuri. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Katika jina la Yesu mfalme wetu. Abizera bavuge haleluya. Wale waumini semeni amen. Mhoberera babiri urabumfashije, sindi bubahobere wawili sitawakumbatia, ariko ndabahobeye, lakini nimewakumbatia. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamba mu mva, maze araso rwampuze nase nagaruka zamushimire. Dore urukundo rwatumye mfera ibyaha yabihamba mu mva, maze arazuka rwampuze nase nagaruka zamushimire. Twamukomera amashyi nubwo ataragaruka Yesu. Tushangilie makofi hata kama hajarudi Yesu. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye we, ku manywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu wacu arakomeye we. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mwishuheri Yesu arakomeye, ku manywa na nijoro Yesu arakomeye, Yesu wacu arakomeye. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye,
no mwishuhe Yesu arakomeye kumanywa na nijoro Yesu arakomeye Yesu wacu arakomeye abasore bino baravuga bati iyo mana yacu nta mirimo ikora we naho njyewe ikongo narayiboneye Yesu wacu arakomeye we abasaza nabo baravuga bati we ibyo ni ibishungo mureke twinezeze ariko basaza mwe tuzajya mu ijuru bese namwe muzaganayo we abazajyayo barambura ibiganza bavuga ngo haleluya kandi haleluya yabohoye imbohe ku manywa yihanguwe bambuka inyanja amahanga bireba yagaruye n'amazi muri gereza Yesu wacu arakomeye yabohoye imbohe ku manywa yihangu bambuka inyanja amahanga bireba yagaruye n'amazi muri gereza Yesu we ni bande babyemera bavuga haleluya wanaokubali waseme haleluya yarabaye irubumbashi bashobora kuba bari hano ari indirimba kama ngo nari impari kuna wale walikuwa Lubumbashi imewaikuwa kuna saa zingine naimba wanasema mimi nilikuweko Yohana 8:30 Yohana sura ya 8:31 mstari cyane ndahagarara kuri 32 nako nshaka kuganiraho takuja kusimamia hapa 32 nishimiye abantu ntari imperutse nabonye hano nimewafurahia watu ambao kwa siku nyingi bila kuwa pamoja na wao hapa anko ndashimana kubwawe shukuru kwa ajili kandi gushikirije ubukwe mu izina rya Yesu na ninakupa harusi katika jina la Yesu niwe daturi hano ndiye baba ambaye Kigali bakuru be bose bari baje n'abavuye Uvira n'abavuye Goma n'abavuye he bose bari barunze hari Kigali walikuwa wote hano niwe muzehe dufite muri umuna wa badata hapa ndiye baba ambaye tunaye ubwo nyine urumva niwe ufashe vara ya byose unasikia ndiye anachukua nabonye bene data gisenga hariya imyaka myinshi cyane madame ari hano madame iko hapa onya ntebuka haguruka ndebe ko ari wewe uyu twarataramanye cyane muwe twarahasirimbye tukaroha tukabomora inzu sibyo kwake tumekesha na yeye karibu hata kwa nyumba mambo ya ajabu saa 8 z'ijoro akumva turakinguye saa 8 za usiku anasikia tumefungua yari umupastori mwiza twakundana mukwe alikuwa ni mtu ambaye tunapendana aho tuzira hose aratwakira abandi badupinge iwara twakira yeye upinge atatupokea uyu rero twataramu iwabo tukaba turajyanye agasiga taye abana huyu alikuwa anaacha watoto huyu ameomba kabisa abantu bataramanye natwe ni Nyagasani yabafashije kuba ingo zitarasenyutse watu ambao tumekesha Senga uri umugabo mwiza ariko rwose wewe ni mume mzuri sana abadamu babo tukabatwara abagabo banebwe bamwe akanshwanira bagasara tunabeba wake hata waume wana ariko nigeza shwana ahubwo akabiku niyo duhuye ukagira ngo niwe twajana na hata tukipatana na yeye unadhani tumeenda na yeye mwakomera amashi mu izina rya Yesu washangilie kwa makofi katika jina la Yesu nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura naho nashatse kuganira gusa ni hapo nimetaka kuzungumza pekee reka magana ibintu bike nzabisoza ku cyumweru wacha tuzungumze mambo machache kwa sababu tutaweza kuzungumza Jumapili ndavuga hejuru yo kubohoka gusa nitasema juu ya kuwa huru abamenyereye inyigisho zanje ni nyinshi ariko zibumbiye muri zibiri ni mafunzo yangu ni mengi lakini iteka nigisha kububyutse gusa ni nabyo bitabona ndetse byinshi wanga nasema juu ya umsho hiyo ndo icya kabiri nigisha gukura no kubohoka nibyo bitabo bindi nanditse ibyo mfite nzabizana no ku cyumweru ibyo naba mfite bike zile ambazo ninazo hapa
ibindi ngunda kubyohereza i Buraya, Amerika, hehe, mengine natuma Ulaya, kagera naho bishira, bimwe byarashize n'ubundi, ariko mfite nka 2 mpaka vingine vinaisha, nina kama 2. Uyu munsi si ndashatse kuvuga ku bubyutse, ndaganira gusa ku bintu bijyanye no kubohoka, kubaho mu buzima bubohotse. Siku ya leo nitazungumzia kuwa huru, maisha ya kuwa huru. Impamvu nasengeye abantu ngo babohoke ndaruha ndacoka, sababu nimeombea watu wawe huru mpaka nikachoka. Mu Burundi sengera abantu ndaruha ninjira ibitaro. Burundi nikaombea watu mpaka nikaingia hospitali. Amezi 7 sengera abarwayi nibagirwa ko kurya bibaho. Miezi 7 nikaombea wagonjwa, ndaruha sigara ntuzwe nikiraya kimwe nikirahuri chamata cyangwa igirimwe, nikaishi kwa kukunywa maji kikombe moja alafu biza kugera igihe stomach irafatana mpaka nisanga mu bitaro, nikajipata niko hospitalini. baravuga ati warumye warashize ni nk'umuntu umaze imyaka 3 atarya. Wakasema ni kama mtu aliyemaliza miaka 3 bila kula. Cyari igihugu mbona badakishijwe, abapagana ari benshi bafite imyuka bindi bintu bidasobanutse, bakirirwa bazana binjirana gusa bafunze. Nilikuwa naona ni nchi ambayo ina watu ambao hawajaokoka, walikuwa ni watu ambao wana mambo mengi wakileta kanisa. Kwa Rujanti barimwe iminyururu ngo nabasazi. Wengine na waona wakiwa abandi buzu abasirikare barwaye baparanganye. Wengine wa askari wamegonjeka wako na shida. Nyuka mibi bene ibyo. Roho chafu kama hizo. Habakingirana nkagumana nabo bagakira bagatahi wabo bose bagakizwa. Wanaenda wanaokoka twagiye gutangira itorero mu Burundi. Tumeenda kuanza kanisa Burundi. Nari mfite abakristo barenga nka 400 kw'abakire bafite amamodoka nini. Karibu ambao wameokoka na abo bose nta rusengero nagiraga. Hao wote sikuwa na kanisa. Mu Kinindo kwa Eveline mu nzu. Uko Kinindo hapo uko. Habaye hato tuja kwa Munyana muri etage jari de tukasengeramo. Tukaweza kuhama hapo kwenye gorofa. Byari ibyo nonza kubaza Imana nzasengera abantu mfi. Nikamwambia je, nitawaombea watu mpaka nifi. Kuko ni benshi. Kwa maana ni wengi. Narasenga mu gatondo bukira abantu bacuzuye. Mpaka jioni watu wakiwa wamejaa. Biro yacu Bujumbura basambiri babagabuzuye. Kakira kageza saa 3 z'ijoro. Na walaki mpaka saa 3 za usiku. Wobona umwanya wo kurya ryari. Unaweza ukapata muda wa kukula lini. Hanyuma bazima none siko bigiye kumpitana. Alafu nikamwambia Mungu mbona ni karibu kufa. Nagiye mu bitaro. Nenda hospitalini. Baramvura. Nikatibiwa. Uyu mdokiteri ndamukunda n'ubu ndamushima iyo Murundi zamwandikira cyangwa yaje Rwanda kasha. Huyu daktari nampenda hata namwandikia hata nikienda Rwanda. Amaze kumvura aliponitibu ngiye gutaha ya kurya bazabandikira abandi ordonnance y'imiti. Kama vile wanaandikia wengine dawa. Yewe yanditse ordonnance y'ibiryo. Yeye akaandika sasa chakula. Urupapuro azarya saa moya. Atakuwa anakula hii saa moja. Saa 3 nyuma y'isaha imwe arya ibi. Saa 3 nyuma ya saa moja akule hii. Saa 5 arya utu. Saa 5 akule hii. Abikora amezi 2. Afanye kwa miezi 2. Abwira madamu uti ndamugushinza azongera aje mu gatuti. Aende tena madhabahuni. Mbere ya mezi 2. Mbele ya hii miezi 2. Umubohere mu nzu. Mfunge nyumbani. Akurikizi uko kuntu. Na aweze kufuata namna hiyo. Apeti zagaruka, apeti yari yanashiranye banzi mu Burundi. Yarafu ilikuwa imeisha kabisa. Na hata chakula ikaisha. Ariko ibintu Imana yakoraga mambo Mungu alikuwa anafanya. Ababaye muri kiriya gihugu nibo babizi. Watu ambao wameisha nchini ndio wanajua. Gukira kubohoka kw'abantu ibiterane mu stade navuga ngo bari muri stade bose buzuye imyuka mibi ibavemo kubera ko ntabasengera ngo kwa sababu sitawaombea wote walikuwa wamejaa stadium. Ndikumwe na musore w'abahinda nkambwira genda umena amazi aha mu kibuga. Namwambia nenda ukamwange maji katika uwanja huu. Hanyuma alafu kabwira abantu timwese nawaambia maze kuwasengera ngasengera amazi nkayemera muze mukandagiye. Kujeni mkanyage. Muri stade bakaruka katika stadium wanatapika. N'abafite barwaye inda zibyimbye bavuze byanza karuka kavaho yanda yashize. Anatapika mpaka tumbo inarudi nomo. Hanyuma niyo nabajije Imana ati ibi alafu nikamuuliza Mungu bishobora guhitana umuntu. Mbona haya yanaweza akamuua mtu? Uji wose abantu bose bagushaka. Jiji nzima watu wanakutafuta. Ni Imana yambwiye ati Mungu akaniambia ushobora no kwigisha abantu bakabohoka. Unaweza ukafunza hata watu wawe. No gutobo wabasengeye. Hata usiwe umewaombea. Ngeze mu Rwanda nuko nabikoze nakira abantu iminsi 2 gusa mu cumwe. Ninakaribisha watu. Indi yose nziko ijambo ry'Imana ryihagije kubohora abantu. Lakini siku zingine zote neno la Mungu linatosha kuwafanya watu. Kandi nasanze ari bahoboka benshi kuruta umuntu yabitekereza. Kwa sababu kuliko vile Mungu mtu anafikiria. Muranyumva tuvuge haleluya. Nasikiza. Nugusogongeza sino ariko nzagaruka. Nitaweza kurudi. Hii ni kionjo tu. Bishop tuzayivugana. Bishop tutaongea. Tuzabipanga uburyo nzagaruka. Vile nitarudi. Ngaruwe ni giterane gusa. Nikirudi na mkutano tu.
kuko nari nafite ideni ryo gutaramira bene wacu bari muri Kenya naryiyumvagamo buri gihe kuja hapa Kenya kwa gashaka umwanya nkawubura ariko ndaryumva n'ubu ndarifite hata saa hii ninalo iryo rizangarura kabisa hilo litanirudisha kweli kweli tuzavugana igihe tutaongea wakati nziyijurire nitajilipia ndege aho njyaho zizanijurira kila pahali nikienda najilipia muzategure tere ninyi muandae nta bindi rwose hakuna mengine ambayo nitawaomba namwe muzamenya ukuri nanyi mtaufahamu ukweli kandi uko kuri niko kuzababohora na huo ukweli ndio utawafanya kuwa huru. Yesu ngo abwira abayuda bamwemeye abayabwiye n'abakizwa akawaambia waliookoka wayahudi wanaomkubali abasaba murwanya sinabanyedini batamwemera si wale wanaompinga na wale ambao hawamkubali yabwiye abamwemera amewaambia waliomkubali. Msomye ibi niposoma haya niho namenye ko gukizwa ari kimwe kubohoka ari kindi ndipo nikajua kuokoka ni moja kuwa huru ni kingine. Mwese abaraha nyote mlio hapa mwese muraboshe nyote mumefungwa gusa ndi muboshe bimwe hamfungi kwa namna moja buri wese aboshe ukwe kila mmoja amefungwa kwa namna yake. Nanjye naje kwisanga nubwo ibyo nabaye nami nilikuja kujipata hata kama hayo nimefanya natangiriye muri babusoka nimeanzia huko kwa akina Busoka muri babusoka naanzia kwa Busoka hanyuma njya mu bavuga buto alafu nikaenda kwa injilisti mbibiki na hata kwa wanakwaya pastori ariko nagiye mbohoka ibintu lakini nimeenda nikifunguliwa vitu icyanyuma nakibohotse muri 2015 ya mwisho nimefunguliwa hapa 2015 ibyo igihe kizagera wenda bibasobanurire neza wakati utafika niweze kuwaelezea vizuri uburyo umuntu wese abafite ikindi ngundi mwitarabohoka vile mtu ana pahali amefungiwa ariko ikeneye kubohorwa ngo nayifatwe lakini inangojea nayo kuwa huru na ishi bimutaraba byo yale ambayo hujakuwa wewe bifira mu kubaho hantu hari gutuma ibico wari kuba hakifashe inakufa kwa sababu ya kuwa pahali hapo bado kumefichikwa ukeneye kubohoka wese unataka uwe huru wote ukaba wa undi Imana yagambiriye n'uwishaka uwe yule Mungu amemkusudia na yule anayemtaka tutabeshanye tubwiranye ukuri bila kudanganya na kusema ukweli. Iyo wireba ujye ubona usana wa undi Imana yari yaragambiriye ukijiangalia unaona ukifanana na yule Mungu alikuwa amekusudia icyo utaraba kile hari uri muto paraporo y'Imana ikuziho wewe ni mdogo kulingana na kile Mungu anajua kwako. Uri muto nturangana n'uw'Imana yagambiriye kwa azaba wewe ni mdogo hujakuwa yule Mungu amekusudia wewe haracari kirere kirekire imbere yawe bado kuna angalifu mbele yako ya kuweza kufikia ibyo bisabiki hiyo inafaa nini nugukura ni kukua no kubohoka na kuwa bituma umuntu yisanga hahandi Imana inamfanya mtu ajipate pahali Mungu amemkusudia. Turabyumva tuvuge haleluya. Nasikia abantu bose baboshe mu bice bine watu wengi wamefungwa kwa namna nne abantu bose baboshe mu bice bine kwa namna nne watu wamefungwa. Igice cya mbere uzasanga abantu benshi baboshwe ya kwanza ambayo utapata watu wamefungwa uzasanga baboshwe mu buryo bw'umwuka barafunze utapata kiroho wamefungwa mu mwuka barafunze kiroho wamefungwa. Iyo umuntu aboshwe mu mwuka mtu akiwa amefungwa kiroho atakaza connection yose yeye anapoteza uhusiano wote iyo abandi bagirana n'Imana warayibura yule ambaye wengine wanayo na Mungu yeye anapoteza. Biterwa niki na hiyo inakuja kwa sababu ipi aho biterwa hapa inaletwa n'imiterere y'uyu muntu kwabayeho ameze na maumbile na vile mtu huyu anakaa maisha yake. Icyambere gifunga ikirere cyo mu mwuka kwanza kinachofunga anga ya mbingu ni umuntu ukunda kwivurunga mu byaha akabigenderamo ni mtu anayependa kuweza kujiviringita kwenye dhambi rwose ikirere connection y'umwuka iracika uhusiano wa Roho Mtakatifu unakatika kweli kweli. Imana ikabura kandi itajibura Mungu anapotea na Mungu wanga apotei ikakubura mukaburana Mungu anakukosa mnakosana na yeye icyakabiri cica connection mu mwuka jambo la pili ambalo linakatisha uhusiano wa kiroho ni umuntu uzuye ibikomeri ni mtu aliyejaa na vidonda ufite ibikomeri byakwise mtu aliye na vidonda vilizo kubera ko hari ibyo wanyuzemo byakubabaje kwa maana uliyoyapitia amekuhuzunisha abaguhemukiye baruzuye walio kukosea wapo ibyo bintu bitekerezaho kuruta uko wari kwitekerezaho na hizo vitu unafikiria kuliko ujifikirie ibyo bakuvuze byarakumaze n'ibyo ubamo kuruta gutekereza ibyo wewe ushaka kugeraho yale wamesema kwako yamekumaliza kuliko ufikirie yale wewe unataka uwe icya gatatu jambo la tatu ni ukuba umunyamaganya menshi ni kuwa mtu wa manunguniko mengi umuntu uzuye amaganya tu aliyejaa kuomboleza kwingi biragoye ko yaguma na connection yuzuye hagati ye n'Imana ni vigumu uweze kubaki na connection iliyojaa usanga aboshwe mu mwuka unapata amefungwa kiroho cyo gituma
nimba ari ikintu nasanze Yesu yangaga mu bizera kama kuna kitu ambacho Yesu alikuwa anakataa katika waumini ni kuomboleza. Guhera uyu munsi yarekerwa kuanzia leo nakwambia wacha kuomboleza, wacha kunungunika. Ntaca maganya. Yesu yaravuze ngo nimwiganyira muziyungurike. Yesu akasema mkinungunika kwani mtajifaidi na nini? Ngarangi sarongera arabwira abigishwa ngo ntimukagira ico mwiganyira. Na akawaambia msinungunike kwa chochote kile. Ahanda aho ni mwiganyira muziyongera iki? Mkinungunika hapa mtajiongeza nini? Ntaca maganya yabafasha. Hakuna mnunguniko hayata kuongeza kitu. Paulo aravuga ntimukagira ico mwiganyira. Paulo akasema msinungunike kwa chochote. Bali mnayatafuta mjulishe Mungu. Mubisabiye, mkiombea, mubyingingiye, mukisisitiza, kandi mushima. Na tena mkishukuru. Turi kumwe tuvuge haleluya. Haleluya. Iyo umuntu aboshwe mu mutima, mtu akiwa amefungwa moyoni, ajya muri Imana abandi bararana nayo, anakosa Mungu na wengine wanalala na Mungu. Habe ni yaje mu materaniro biriya byinshi mukora kubarugira ngo mugerageze kureba ko mwafungura mwakwatsa inzira yafunguka ariko bikanga. Na hata mkija kanisani ibadani mnadhani njia zote ndiyo muweze kufungua njia aweze kuwa. Niba ushaka guhorana ikirere gifunguye kuburi muzima mu mutima, kama unataka kuwa na anga iliyofunguliwa na kuwa sawa katika kiroho, uzaba umwanzi w'ibyaha, wewe uwe adui wa dhambi nibisa nabyo na kinachofanana na hicho, kandi ubyanga atari ugutinya abantu, na usikatae kwa sababu ya kuwachukia watu, gusara ugushaka Kristo, wache kwa kutafuta Kristo. Ikintu cyose ukoze kubwa Yesu kibyara inyungu, chochote unakifanya kwa Kristo kinaleta faida. Ndio nyumva vuge ngo haleluya, anayesikia aseme haleluya. Nuko byubatse, ni hivyo imejengeka. Icyakabiri, jambo la pili, nukwirinda maganya ntacamara, ni kuweza kujilinda kunungunika kwa sababu haitakufaidi. Amaganyo yagwiriye mu mutima w'umuntu, ukiwa na kunungunika sana katika moyoni pako, ajahita mubyarira ubwoba, na inamletea uoga bw'ubuzima ya maisha. Ubwoba bwamara kumwuzura, maisha ikishamujaa, bukamubyarira inamletea sasa kukata bwihebe, yamara kumukomerana, kukata tamaa ikiwa ngubwa, ikamubyarira ibikomeri, na inamletea vidonda. Iyo byagenze gutyo, na ikiwa namna hiyo, ubwoba buhita bwirukana kwizera, uoga unakimbiza imani, amaganya gahita yirukana ibyishimo, na kunungunika inakimbiza bwihebe gahita yirukana amahoro, na kuweza kukata tamaa inakimbiza amani, ibikomeri bigahita byirukana ibyiringiro, na vidonda zinakimbiza tumaini. Uyu muntu mubona agenda ariko ni ngumupfu hagati, na huyu mtu mnamwona akitembea lakini ni kama mtu aliyekufa. Kandi mubyibuke ko, nasikiliza, kumbuka vizuri, umuntu w'imbere, mtu wa ndani, ni ugira imbaraga zo guhindura umuntu w'inyuma, ndiye ana nguvu za kumbadilisha mtu aliye nyuma. Uyu w'inyuma ntacyo yakora, huyu wa nyuma hawezi kufanya chochote abadilishe wa mbele. Imbaraga z'umuntu, nguvu za mtu zishe muri uri utagaragara, zinafichwa kwa yule ambaye hadhihiriki. Ni uza gukomeza uyu ugaragara, ndiye atamuimarisha anayeonekana. Iyo tagaburira uyu utagaragara, usipomlisha huyu ambaye haonekani, uyu ugaragara nanone azabaho nabi nguko, huyu anayeonekana ataishi vibaya kwa maisha mbaya. Turabyemera ibyo tuvuge haleluya. Hayo mnakubali tuseme haleluya. Igice cya kabiri, umuntu aboshwemo. Kundi la pili ambalo mtu amefungwa. Aho nari mu cyambere gusa, hapo nilikuwa kwa jambo la kwanza. Utwo nuduce utwumba tw'icyambere gusa, hizo ni vyumba za kitu cha kwanza. Kubohwa mu mwuka, kufungwa kiroho, nicho cyonyine narimo kirimo utwo tuntu twose, ni kitu ambacho kinakaa na vitu hizo zote. Umuntu igice cya kabiri abohwamo, kikundi la pili ambalo mtu ufungwa, utaboshwe mu mwuka, asiyefungwa kiroho. Iyo satani n'isi bakubuze mu mwuka, shetani na dunia wakikosa kiroho, uzasanga utaboshwe mu mwuka aboshwe mu mubiri. Asiyefungwa kiroho amefungwa kimwili. Abantu benshi uzasanga barakijijwe, watu wengi utapata wameokoka, ariko imibiri yabo irafashwe, lakini miili imeshikwa kweli kweli. Ahora n'ibintu atazi mu mubiri we, anakana vitu ambazo hajui maishani pake. Niba abantu uzasangana uturwara tudasobanutse, ni watu ambao utapata na magonjwa ambayo hayaeleweki. Shitani yaramubuze mu muntu w'imbere, ahangana n'uw'inyuma. Shetani amemkosa kwa kiroho lakini akaweza kupambana na mtu wa nyuma. Hari zimuvuza bikemera, hari izindi uvuza ntizemere. Kuna ugonjwa zingine unatibisha zinakubali, zingine zisikubali.
hari n'indwara usanga zitsimburana zikurana kukihava indikaza. Kuna ugonjwa pia zinakuja zikiachana, moja ikitoka nyingine. Ugasanga uyu muntu yihora mu buzima bwo guhangana n'ibintu bihanganye nawe mu mubiri. Unapata mtu anakaa na kupambana na vitu ambazo zinakaa maishani. Iyo muntu abashwe mu mubiri, tu akiwa amefungwa mwilini, ahora nibyo bintu yumva ni yari muzima manywa ijoro abameze nabi. Na hata akiwa mzima mchana usiku yuko vibaya. Ikindi nanone wakwimenyeraho, jambo la pili unalojua, usanga afite inzozi mbi zidasobotse. Utapata na ndoto mbaya ambazo hazieleweki. Nta nzozi nzima agira, hana ndoto ambazo ni nzuri. Ibi bigenda gute? Hivi vinakuja kivipi? Satani atari kugufata uko ashaka. Satani kama akushiki vile anavyotaka, ahita akorera ahitwa mu kirere cy'inzozi, na anaweza kutumia anga ya ndoto kugira ngo aguha makuru, ili akupe habari, aguteguza ibyo ashaka, ambayo inakuandaa kwa yale anayoyatafuta. Niwemera izo nzozi, na ukikubali ndoto hizo, bituma utangira gutegereza ibyo warose bibi, na ikufanye ungojee hayo uliyoyota mabaya. Hanyuma bitume wibikaho makuru mabi yo gutegereza ibibi. Alafu ujiweke habari mbaya ya kuweza kungojea historia na habari mbaya. Nta yindi mpamvu y'inzozi. Hakuna sababu zingine za ndoto. Hari iz'Imana, hari iz'ubusatani. Kuna zile za Mungu na kuna za ibilisi. Habaho n'iz'imiruho, kuna pia za uchovu zidafite icyo zimaze ambazo hazina manufaa katika dunia. Hakabaho n'inzozi, na kuna ndoto zindi z'abantu barota ibintu bitewe n'impishi baryamanye. Zingine za watu kulingana na vile wamekula wakashiba. Tushaka kurota neza waryamye uhaze cyane. Huwezi kuota vizuri uko umekula umeshiba sana. Cyangwa urarushe bikabize, ama umechoka kabisa. Nanone nao hakuzanira ibindi bizozi na hata unaleta ndoto zingine ambazo hujaelewa vizuri kweli kweli. Ariko hakaba n'inzozi z'umwuka. Lakini kuna ndoto za kiroho. Aho n'ahandi Imana igikorera. Hapo ndipo Mungu anatumikia. Guteguza abanyamwuka, kuandaa watu wa kiroho na waumini, kubaha makuru, kuwapa habari, ngo batangire gutegereza ibyo barose, ili waanze kungojea walioota. Ibyo Imana ibabwiriye mu nzozi, Mungu akiwaambia kwenye ndoto, batangire babitegereze, waanze kungojea, kuko babibwiwe, kwa maana wameambiwa. Na shetani nayo, na shetani na yeye ibona itagufata neza, akiona hakushiki vizuri, hari igikoresha inzozi ngo iguha makuru. Saa zingine analeta ndoto ili akupe habari, ubasha gutegereza birya warose, ili ungojee yale umeota. Kandi iyo wabyemeye, na ukikubali, iyo wabirose ukabyemera, ukiwa umekubali umeota, uhita utangira kubitegereza yuwe biranga, unaanza kungojea kweli kweli itakuwa. Iyo bigeze ku rugo rwego, ikifika kiwango hicho, uyu muntu yafatitse kweli kweli mtu huyo ameshashikwa. Ariko bagira kwizera, lakini wale ambao wana imani kandi bazi intambara yo mu mwuka, na wanaojua vita ya kiroho, iyo rose ibintu bibi, akiota vitu vibaya bidafite shingiro, ambazo hazina msingi, abisenyesha ibyo yizera, anabomoa kwa yale anayoamini. Ninde unyumva avuge ngo haleluya? Nani anayesikia aseme haleluya? Ndashaka kumva haleluya. Nubona unesheje inzozi, uzabunesheje ikintu gikomeye. Ukiona umeshinda ndoto, utashinda vitu. Bazinesha bate? Wanashindaje? Nukuzitsimbuza ndi makuru masha, ni kuweza kuzigomboa na habari zingine mpya. Inzozi na makuru hawe, ndoto ni habari umepewa. Sote ni isi y'umwuka yaguhaye, maybe ni roho amekupa, cyangwa ni isi y'umwijima yaguhaye, ama ni dunia ya giza iliyokupa. Inzozi zose ziza zisohora bingana nuko nyiri kurota yabwiye. Hizi ndoto hutimia kulingana na vile aliyeota anazipisha. Aha, Imana irahakorera cyane. Mungu hutumikia mahali hapo sana, mu buryo iha abantu amakuru menshi nyuze mu nzozi. Vile anawapa watu habari nyingi kupitia kwenye ndoto. Iyo abantu bafite kwizera, ikiwa ni watu wana imani, ahita bihagararaho, anasimama kwa hayo, akavuga ngo wa Mana we nturi inkora busa, anasema Mungu wewe si bure, nturi Imana ivuga ubusa, Mungu anayesema bure, ubinyeretse, kwa maana umenionyesha kubikora, hata kufanya uzabikora, utayatimiza. Uko kwizera no kubitegereza, hiyo imani na kungojea, ni hari buvoma imbaraga zituma bisohoka, ndipo atashota nguvu zinazofanya itimie. Iyo rero n'umwanza guhaya makuru mabi, na hata adui akikupa habari mbaya, cyana abikora kugira ngo aguha makuru mabi uyemere uyategereze. Sana sana anakupa ili akupe habari mbaya na ungojee. Ayaguha kugira ngo aya makuru mabi akingurire irembo ry'ubwoba bwinshi. Na anaweza kuleta ndoto hizi habari mbaya ili aweze kufungua uoga. Ukiota vibaya, ntubiha agaciro na usichukulie kwa dhamani, ukabitsimbuza ibindi wizera, na kugomboa na vingine unavyoviamini. Cha kabiri ntugire ubwoba, na usiogope.
ayo makuru abafuye ubusa. Hizo habari hutoka bure. Ayo makuru abafuye ubusa. Hizo habari upotea bure. Ariko iyo ubirose, lakini ukiota ukabiha agaciro na kuipea dhamani, warangiza ukagira ubwoba, alafu unauoga, automatike wakiriya makuru, tayari umepokea habari. Inzira yabonetse yuko ibyo warose bigomba kutimia. Njia imepatikana ya kuwa yale umeota yaweze kutimia. Ndavuze ngo inzozi mbi zipfe mu izina rya Yesu Kristo kubara aha ngaha, kwa kuwa Yesu yuko hapa. Iryo rembo ndarifunze mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Kuboha mu mubiri gice cya kabiri kiboshe. Kufungwa mwili sehemu ya pili iliyofungwa. Benshi nukuzasanga bameze mu mwuka harabohotse. Wengi utapata kiroho wamefunguliwa, wako huru. Ariko ugasanga mu mubiri hari bitagenda. Lakini unapata mwilini kuna kitu ambacho akitembei vizuri. Hari nabigeze kujya bambwira ngo none ngo kuyo umuntu aba yakijwe ngo buriya byose ntiyo byarangiye. Na mwingine akaniambia mtu akiwa ameokoka si yote yamekwisha. Gukizwa ni kimwe, kubohoka ni ikindi. Kuokoka ni moja na kuwa huru ni kingine. Agakiza ni umuntu w'imbere wagaruye ubumana muri we. Okovu ni mtu wa ndani aliyerudisha umungu ndani yake. Agizwe n'ibice murabizi, afite umubiri akagira. Kwa sababu mtu ana mwili, umuntu n'ubutaka n'ubumana bwavanzwe. Na pia Mungu aliyechanganywa. Subutaka babumbye ngo barangize Imana ihumekera mwuka wayo. Sini hii ardhi imechukuliwa alafu Mungu akaweza kupulizia roho yake. Agira ubugingo buzima, alafu mtu akawa na nafsi hai, alafu akaweza kuishi. Imana ibwira Adamu nukora icaha no gupfuza yira gute? Mungu akamwambia Adamu ukifanya dhambi hata kufa. Ese Adamu agikora yarapfuye cyangwa amefanya amekufa ama ameendelea kuishi? Adamu yagumyeho. Adamu ameishi tena. Hagumyeho Adamu ubutaka. Kumebaki Adamu wa ardhi. Adamu umuka yari yapfuye. Lakini Adamu wa kiroho alikuwa amekufa tayari. Agakiza okovu nukugarura ngewe ubumana. Nikurudisha mimi wa umungu. Ngewe umuka. Mimi wa kiroho. Akongera kugaruka na aweze kurudi tena. Ature muri uyu mubiri. Akae kwa mwili huu. Agahita atangira urugendo rero rwo kubohoza. Na anaanza sasa safari ya kuendelea kuwa huyu wa nyuma aweze kuwa huru. Ukizwa ni kimwe, kubohoka ni kimwe. Kuokoka ni moja, kuwa huru ni kingine. Igice cha gatatu, sehemu ya 3. Iyo umuntu akiza hahombi akabona acitse Satana, uramunaniye mu mutima, uramunaniye mu mubiri. Ukimshinda shetani kiroho na ukimshinda shetani kimwili, sehemu ya 3. Ikindi kingine, wewe ushobora kuba utabosha hombi mvuze ariko shahaga. Unaweza usifungwe hapo pabili nimesema, lakini ukiwa umefungwa hapo. Igice kinini cy'abatuye isi baboshwe mu mitekerereze. Sehemu nyingi ya waliokaa duniani wamefungwa kwa mafikra. Baboshwe mu bitekerereze. Wamefungwa mafikrani. Iyo Satana kunaniye hahabiri, shetani akishindwa hapa pawili, agerageza gufata imitekerereza akayizirika. Anajaribu kuchukua mafikra yako na anayafunga. Kandi naratangaye na nimeshangaa, iyi mitekerereze y'umuntu iboshe, mafikra ya mtu akiwa amefungwa, ubaho nabi bidahwanye nuko wari kubaho, vibaya kulingana na vile hungeishi. Kubera iki? Kwa sababu ipi? Adamu na Eva bariye kiriya giti. Adamu na Hawa walipokula mti huo, uwo munsi bahise batangira kuremwamwo imitekerereze mibi. Siku hiyo wameanza kuwa na mafikra mabaya. Gutekereza kwiza kuvamo, kufikiria kuzuri kukaondoka. Batararya igiti, kabla ya kula mti, tibatekerezaga gukena, hawakuwa wanafikiria kwa maskini, tibatekerezaga inzara, hawakuwa wanafikiria njaa, tibari baza amakuru y'uburwayi, hawakuwa wanafikiria ugonjwa, nta rupfu bari bazi, kifo hawakuwa wanajua. Kingine tibari bakeneye gusaba Imana ngo ibafashe ikintu na kimwe, hawakuwa wanangojea kumwomba Mungu awasaidie kwa chochote, ahubwo basengaga Imana. Ubu dusenga kubera ko habaye kugwa. Sasa hii tunaomba kwa sababu kumekuwa na kuanguka. Bataragwa, kabla ya wao kuanguka, basengaga Imana bayishimira ibyo yabahaye, wakimshukuru kwa yale amewapa, cyangwa sibyo yabagize, ama kwa yale kwa vile amewafanya. Ntabwo basengaga bayisaba, hawako wanaomba Mungu wakimuomba. Bamaze gucumura, baada ya kutenda dhambi, batangira kuyisaba ibyo yari yarabahaye, wakaanza kumuomba yale alikuwa amewapa. Dushoboze dukora ibi, tusaidie tufanye haya. Kandi yari yarabanemanye gushobora kose, na alikuwa amewaumba na kuweza kote. Bari bafite gushobora
kose, walikuwa na kuweza kote kwikemurira ibibazo byose batayisenga, kutatua mawazo batabanje kuyibisaba, matatizo yote bila kumuomba ruhusa, ahubwo bakagaruka baje kuyishimira gusa ko babishoboje, bali wanakuja tu kumshifu Mungu kwa sababu wameweza kufanya hayo. Iyi mitekerereze iboshwe, mafikira yakiwa yamefungwa, iteka witekererezaho nabi, kila mara unajifikiria vibaya. Ntacho ndicho, mimi si kitu, ntacho maze, mimi si kitu, ntacho nshoboye, mimi siwezi, ntacho nageraho, mimi siwezi kukifikia kitu. Uhora wibona ukuntu, unaendelea kujiona vitu, ariko iyi mitekerereze yawe, lakini mafikira yakiwa yamefunguka, uhita kumva kwizera gusa n'uburakari muri wowe, unaanza kusikia imani ambayo inakaa kama kasiriko ndani yako. Kubera ikimezuku, kwa nini niko hivi? Kubera iki ntaragera hariya? Kwa nini sijafikia hapo? Kubera iki ibi bidashoboka? Kwa nini haya hayawezekani? Ugatangira gutangarira ibitarashoboka, unaanza kushangana yale ambayo hayawezekani, ukiboshwe ahubwo urabitinya ukumva ko bitabaho. Sasa unaogopa, unasikia ni kama ariko iyo wabohotse, lakini ukiwa huru tangira kuki bitaraba, kwa nini ijafanyika? Imitekerereze yawe igatangira, mafikira yako yanaanza kurema ejo hawe hazaza, uweza kuunda kesho yako itakayokuja. Pili, umuntu ufite kwizera guhura n'imitekerereze ari mizima, mtu ambaye ana imani ambayo inaambatana na mafikira mazuri, uyakorana n'Imana birenze uko abandi bakorana. Huyo anatumika na Mungu kuliko wengine wanaotumika na yeye. Abafite gutekereza kudasanzwe kumana gusa kuri muri we, kwa Mungu ambaye Paulo yarabyanditse. Paulo akaandika, arabango ninde wamenye Imana itekereza, akasema ni nani anayejua kile Mungu anachokifikiria. Warangiza arabango ariko twe dufite gutekereza kwande, na akasema sisi tunakufikiria kwa nani? Dufite gutekereza kwa Kristo. Tunakufikiria kwa Kristo. Ntabwo dutekereza kubidashoboka, hatufikiri kwa yale ambayo hayawezekani. Kwizera Imana ishobora byose, tunamwamini Mungu anayeweza yote, tukamenya ko ni byacu byose, na tunajua ya kuwa yetu tunayoamini yanawezekana. zako meza meza ndasenga Imana uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Naomba Mungu jioni niba hari umuntu uri kunyumva, kama kuna mtu anayenisikia, ijuru rikora iyo operation mu izina rya Yesu. Bingu ifanye operation hii katika jina la Yesu. Hakindi tubivugira, hakuna kingine tunachosema kwa ajili ya haya. Ko umuntu wese agira Imana yamuhaye. Kuna kile Mungu amempa kila mtu. Impano yanjye n'ibyo mbwiriza n'ububyutse no kubohoka. Mimi ni mwamsho na kuwa huru. Kubona umuntu abohotse, kuona mtu akiwa huru. Nimba ari umubiri, kama ni mwili, ukabaho uri muzimu zinguyu ni ingoro y'Imana ihoraho. Unakaa mwili ukiwa sawa, unajua hii ni hekalu ya Mungu aliye hai. Kristo nyuzuye, Kristo ndiye amejaa ndani yangu, hakuna kingine ambacho kinajaa ndani yangu. Imitekerereze isobanutse, mafikira yanayoeleweka, uburyo ugarura gutekereza kwa Kristo muri wewe, na vile unarudisha kufikiria kwa Kristo ndani yako. Ibyo urota byose, yale unayoota yote. Iyo umuntu aboshwe mitekerereze, mtu akiwa amefungwa kwa mafikira, uzikwaza yibuka gutekereza ibintu abandi barabirenze ingira myaka. Unajua mtu anafikiria vitu ambazo watu wengine wamepita hata kitambo sana. Hari nibyo yanga gutekereza kubera ko wenyine ahita yibwira nukwirusha ntibishoboka. Na hata kuna mengine ambayo hataki kufikiria kwa sababu anasema haya ni kujichosha, hayawezekani. Nyumvira nao, sikiliza hata wewe. Ariko iyo ubohotse mu mitekerereze, ukiwa umefunguliwa, ukiwa huru, ikintu cyose kizima kije, kila kitu kizima kikija, uhita ati nge na Yesu, unasema mimi na Yesu, Imana muri nge, Mungu ndani yangu, nibi nabyo birashoboka mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Okay, nashatse kugenda mba hiyo mitwe gusa. Nimetaka nikienda nikuwapea line hizo. Sasa kuinjira mu bintu byinshi kubera umwanya. Kuingia kwa vitu nyingi kwa sababu ya muda. Icyakane. Ya 4. Abataboshwe muri ibi bitatu, wale ambao hawajafungwa kwa haya 3, usanga baboshe muri mu buryo bwa economy. Unapata watu hao wamefungwa kihela. Economy ugasanga yaraziritswe. Unapata mtu amefungwa kihela. Ibi byose nigisha, haya ninayofunza, n'ibitabo nandika, ibi byose biba birimo, na hata vitabu ninazoandika haya mambo yamo.
byinshi mengi nabikuye muri ibyo nagiye nyuramo, nimeitoa kwa hayo mengi ambayo nimeenda nikipitia. Amarevelation Imana igenda izana amayishurirwa, alafu Mungu akaenda akileta ufunuo. Icyakabiri ngasanga nkareba n'ubuzima bwanjye nanyuzemo, nilikuwa naangalia pia maisha yangu niliyopitia. Bitasanga ni byinshi natekereza ikintu nk'abatoke, nikifikiria jambo hili iki nkaba ahanara hanyuze rwose, kasema hapa nimepita kweli kweli. Muranyumva tuvuge haleluya? Nasikia tuseme haleluya. Iyo Satani abuzaho hatatu, Shetani akikukosa hapo sema agerageza kubatoke dufate economy byibura, anasema tuchukue economy yake, turebe ko tumubuza, tuone ya kwa tamuzi kugera aho yashakaga kugera, kufikia pale alikuwa anataka kufika. Icyakabiri turamugira muto mwisi, na tutamfanya mdogo duniani, habe no mu Mana araba muto, hata kwa Mungu atakuwa mdogo. Natangaye iyo uri mu by'Imana, ukiwa kwa mambo ya Mungu, ukakunda Imana na kumpenda Mungu, uri muzima, ukiwa mzima, ugasubira ukagira uburyo bufatika na namna inayo ukorera Imana byikubye kabiri by'abandi, unamtumikia Mungu kwa kama mara mbili. Niba ari ikintu Satani cyanyuma arwanira hanyuma, kama kuna kitu ambacho ibilisi anapiganisha hanyuma zarwanira, bali pa mwisho anafunga kubuzima bw'umuntu ni muri economy, ni katika economy. Iyo umutima umucitse, moyo ukimtoroka, connection y'Imana ikaba yuzuye, connection na Mungu iko full, umubiri ukamucika, mwili unamtoroka, kaguhindura umurwayi uzananirwa gukorera Imana, kubadilisha kuwa mgonjwa ambaye atashindwa wikoreye kwa sababu ya ugonjwa. Aha gatatu, ya tatu ni hali anarimba bwiye hiki, ni hapo nimesema mafikra, imitekerereze kwa mafikra ya mtu akugire muto mu bwongo, akufanye mdogo katika ubongo, ube hutagira. Mbabwire niki naco, niwaambie na hiki, naje gusanga abakizwa hari ikindi kibazo tugira, nimepata waumini kuna tatizo lingine tunalo. Benshi babaye bato, wengi wamekuwa wadogo, kubera ko hari ibintu tudakoresha kandi twarabihawe, kwa sababu kuna vitu ambazo hatutumii na tumepewa. Abakizwa bose ajya yemera ko Imana igiye kumuhindurira amateka, anakubali kwa Mungu anataka kubadilisha, aruko hari ubuhanuzi bwahanutse gusa, yakuwa kuna unabii ambayo umeshuka tu, iyo bataramuhanurira kabla ya kumtabiria ajya yemera impinduka, hawezi kungojea mabadiliko. Reka mbabwire iki, wacha niwaambie jambo hili, cyangwa abandi Imana ntirabinyereka mu, ama ati Mungu hajanionyesha, mbabwize ukuri, niwaambie ukweli, ngizo mpano zose Imana arazimpaye, mimi karama hizo Mungu amenipa zo kwerekwa nogira gutebera ibyo, za kutabiri na mengine haya. Namaze kugera muri ico kibaya cy'ubutumwa bwiza, nimefika hapo kwa mu gihugu cyuzuye umwijima, kwa nchi ambayo imejaa giza, kidakijijwe, baye yokoki, igenageze mu Burundi, kati imefika Burundi, impano ziraza, nizo tigeze menya ko nazigira, na hata zile ambazo sikuwa najua kuwa ninazo, kuko aho twasengeye yose uyu mugabo twabaga turi, kwa sababu pale tumeombea huyu mume tulikuwa pamoja, mu mazu, mu butayu, kwa nyumba, huko nyikani, kila pahali tulikuwa pamoja. Ariko lakini ngese muri yosi nilipofika dunia hiyo, nabonye impano, nimepata karama, hata mimi sikuwa najielewa. Nijira mu cyumba gusengera abantu aho bari, hari n'umunsi ninjiye mu kabari, kuna siku nyingine nimeingia kwenye bar, numva gusaga inda karanda bugatoka, nikasikia huzuni, nijiuliza watu wazuri kama hawa nari mbonye abagore babiri bicaye bari kunywa itabi, nilikuwa nimeona wake wawili wakivuta sigara, badefurishe barebare, bambaye amashusho vizuri, wamevaa vizuri, naba nabo na hawa na wao bageze kuri urwego bazarimbuka bameze, wamefika kiwango hiki wakiwa wanaangamia, wakiwa na abandi baragenda ninjira mu kabari, ntibanamenya ko nakatiye, na wao kuingia, hata nimeingia hapo, basanga kandi ku meza yabo abandi bose bicaye, nikapata kwa meza yao, nikawapata hapo, binanira kugenda, na ikanishinda kwenda. Ndibukicogengeze nkigera mu Burundi, nabonaga abantu bicaye mu kabari, nilikuwa naona watu wakikaa kwa bar, nakaa siku 3 bila kukula, kumva aba bagiye kurimbuka bati, hawa wanaenda kuangamia kivipi, aba Babiloni bamaze gute, Babiloni wanamaliza kivipi, kabura apeti kugeza ubwo nakosa appetite, mari minsi 3 ntarya, mpaka siku 3 bila kukula. Hari umugabo wanse taranga niwish, mume ameniambia wewe, nimbugiye kwishinga abapagani bo muri gihugu, kama wewe unataka kuwajali wapagani waliokopa, utakufa kabisa, urareka kurya ngo nabapagani wabonye bahano, ni wapagani kwa sababu ya hawa bose nabapagani nabase, wote wengi ni wapagani na baba zao na babu. Uwo munsi byaranene ninjira mu kabari, siku hiyo imenishinda, nikaingia kwenye bar, nicarana nabo, nikakaa na wao, mwanyemerera nkabaganiriza gato, naweza kunikubali niweze kuongea kidogo nanyi, tingevuga, alafu sangiye kuvuga bumva kwanza kusema imisurwabo, ukasikia limi si wao, wese Umunyarwanda, wewe ni Mnyarwanda, wewe urumuki, wewe ni mtu gani, Abanyamulenge ntibari bwanamenyekana, Abanyamulenge hata wako wanajulikana huko, ico genti bari wakati huo walikuwa ni kabla, yakumvaga yitamenya ngo no ahantu hose nageraga barabatoko uri Umunyarwanda, kila pale walikuwa wanasema wewe ni Mnyarwanda, kuko bumvaga ururimi, walikuwa wanasikia ndimi,
hanyuma alafu ndabwira ati gusa mureke mvuga icyo nshaka kuvuga. Nikamwambia wacha mimi niseme kile ambacho nataka kukisema. Ndabwira ati nje kubabwira Yesu w'abami. Nikakuja kuambia mimi nawaambia Yesu uzabakiza ibyaha byanyu akabaha ubugingo. Atakaye wapa uzima wa milele. Ni wowe bitari ibyo isipokuwa huyo urupfu rurabatera. Kifo inawangojea. Ico gese namenye ibyo nabwirizaga. Bene buryo uvanda babwira bapfe cange bakire. Tawaambia wafe ama waweze kuokoka. Mutangiye kuvuga na umwe ararakara naho niwe nyiri kabari. Mmoja akasirika kwa sababu ndiye alikuwa mwenye baba. Ninde akubiye ko anari mu ikiriziya? Nani amekwambia hapa ni kerizia? Va ngaho gendi wanyu. Nenda kwenyu. Cyangwa uje mu ikiriziya? Ama uende kerizia. Mbona ararakaye itarahaguruka? Nikaona amesirika nami nikasimama. Ndabwira nubwo nyirukanye. Nikamwambia hata umenikimbiza. Kubwire neza. Nikwambie vizuri. Urarwaye munda. Wewe ni mgonjwa tumboni. Tegereje operation vuba kuraja kwibagisha. Unangojea operation unaenda umugabo wawe afite kese yo gufungwa. Mume wako ana kesi ya kufungwa. Bitarenze ikicumweru bazamufunga. Kabla wiki kuisha watamfunga. Na utegereje kubagwa. Na wewe unangojea operation. Kubaga ngukire. Itakuwa vigumu kuweza kufanya. Ariko nubona ugusengera. Lakini ukiona utabazwe. Utaweza kupona bila aita amanika amaboko arapfukama. Akapandisha mikono akapiga migoti. Ayo cha wicara gato cyangwa cyangwa. Amagara umukobwa yarinde. Akamuita kuja Aline. Ngwino muzimane ngwino. Kuja umpe. Imana irakabaho mu izina rya Yesu. Mungu umwiki unakunywa nini? Tifanta. Fanta. Yagute ndayivuga. Nikasema. Sana vuba. Leta haraka. Icara ngaho. Kaa hapa. Toya wanyiruka indashaka. Wewe umenitorosha mimi nataka kwenda. Ati mbamarira. Ni uyaradhi. Arambye ati none. Akaniambia sasa. Hayo umesema umetoa wapi? Ninde yabikubwiye? Nani amekwambia? Tumva ikimenyetso ngiki. Sikiliza ishara ni hii. Ikimenyetso ko byose mvuze ari ibyo. Yakuwa haya ni ukweli. Umutwe w'igitanda cawe n'umugabo wawe. Munsi hari icuma kiri munsi. Chini kuna chuma hapo. Munsi y'umusego hari icuma kiri. Chini hapo kuna chuma. Sinarizi ko umugabo wari umusirikare. Sikuwa najua hapo kama kuna imbunda yashizemo. Kama kuna jeshi kuna umutwe w'igitanda. Kuna bunduki iko hapo. Kuna ameiacha hapo kwa kichwa cha kitanda. Umugore imbabarira icara. Akasema weka. Bitande icara. Nikakaa. Ati none. Kamwambia sasa. Ibi bintu mambo. Umbwiye tubigenze gute? Nta wundi tufanyeje? Ino nta wundi tugira wadusengera. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akatuombea. Nemerera udusengere. Tuwira. Muremera uyu Yesu mvuze? Umugore ati rwose. Rwose tunakubali. Ndamwemeranye. Na mugenzi we. Na ndugu yake. Wari aho ngaho. Nawe uramwemera? Nao nakubali. Ati nanjye ndamwemera. Nami namukubali. Upfukame basengere. Piga magoti. Mukabare. Alafu akapiga magoti. Kujya ntangiye gusenga. Vile nimeanza kuomba. Barera. Wakaanguka kifudifudi. Reka bazima badayimoni batangira vuze nduru. Pepo waanze kupiga nduru. Undi uje. Mwingine akija. Ku ruhande baje kureba umugabo. Kuja kuangalia. Aheze ikubita hasi. Na akifika akaanguka chini. Atangira gusaza imigeri. Na akaanza kupiga miguu. Abazimu barasara kabara kajagara. Pepo ikawa ni kelele. Batamvitanye uwo munsi. Kakuwa sijauawa siku hii. Aho twashikiye ha mu mugi. Bali tumefika hapo town. No mugabo w'umurundi akorera ino afite ibintu akorera ino afite nimba ari inganda nimba ari kibirundi. Burundi sijui kama ana maabara huko. Akagira n'amahoteli Bujumbura n'ubu niyo bari. Hoteli Bujumbura. Basinze bayisiga bakoze ngo batwakire baje Bujumbura gushingira umwana wabo. Gusabira umwana wabo ejo ariko baragaruka. Lakini watarudi. Sinzabyibagirwa. Sitasahau. Nije iwabo umugore arwaye. Nilipoingia kwao mke wake akiwa mgonjwa. N'abakire bazwi n'abasirimu. Ni wale tajiri kweli kweli. Umugore ambwira uko arwaye. Mke akaniambia vile ni amegua. Tukitereka ngusengere. Umugabo akabari hanze n'abandi bagabo bakire bari kunywa amahenikeni inzoga zikomeye cyane. Walikuwa wanakunywa pombe kali. Mbyibukijwe nabi byabayeho uwo munsi. Nimekumbuka na ile. Natangiye gusengera uyu mudamu. Nilipoanza kumwombea mke huyu. Ahita ikubita hasi ubwenge buragenda. Abazifudi barasara urufuro rubaza. Pepo wakakuja kabisa. Umugabo n'abari kumwe bahita baza biruka. Mume wakaja wakikimbia. Ngo bahagerereka bansarane. Walipofika sasa wacha uyu mugabo nzapfa ntamwibagiwe. Hewe tamsahau. Unyiciye umugore. Mke wangu anakufa. Yari muzima ngaha. Alikuwa mzima saa hii. Ibyo usenga ni ibiki hayo unaomba nini? Bitaniye umugore. Hayo inaomba mke wangu. Twarasengaga bagapfa tulikuwa tunaomba anakufa bikabibindi. Inakuwa mambo mengine. Ntiwa mugabo ntimbabarira reka musengere. No navuga ati mwizina rya Yesu. Kisema katika jina la Yesu. Imbaraga zikurimo zirakureba. Nguvu ziatilie. Agahita yikunguza cyane umugabo.
Mbasubiye ngo bireke. Mume anasema waachie hapo. Tumekubwire nimba ushaka gusigarana umugore w'umusazi wa. Kama unataka kubaki na mke ambaye ni mwenda azimu, gusenga ngenge mu gusiga. Niache kuomba, utabaki akiwa hivi. Nimba ushaka kwa kira reka musengere. Nyuma y'iminota 5 baada ya dakika 5 arabari muzima. Atakuwa akiwa sawa. Ngwaraga asubire muzima atakuwa akiwa sawa, atakuwa sawa. Hagarara wewe warahagara. Wewe simama. Ndasenze. Nikaomba. Ndasenze. Kaomba. No ngo abone umugore uko ari kwitembagaza hasi. Alipoona vile mume bikamunanira kaza gaso akamfata. Anakuja ananishika. Ndi bati mwizina rya Yesu mwese umuriro. Nikasema katika jina la Yesu nyote moto. Na waragiye agonzi hasi. Akagonga huko chini. Banza gusengera umugore. Sasa nikamwambia muke. Umugore arabyuka. Muke akaamuka. Abyutse. Alipoamuka. Arice nabona wabona wewe. Akakaa akaona hata mume. Na yeye amekuja lini? Tiyamenye intambara yahanyuze. Na kujua vita ile. Banje gusengera uwo. Nikaombea huyo. Maze gusengera umugore nenda musengera. Kumaliza kuombea muke naye nikamwombea naye akarudi sasa. Nuko bahise bakizwa umugore wese cyo genda mubatiza. Muke nikambatiza. Umugabo we nafashe indege za kumubatiriza hano. Mume nimekuja kumbatiza hapa. Yaraje muri corona. Katika corona. Umugore mwati ico gihe ibujumbura. Muke nimembatiza huko. Umugabo arabyemera ariko we. Mume akakubali lakini kubatizwa. Nuko mukuru we kwa sababu ndugu yake ni musenyeri ukomeye cyane. Ni musenyeri ambaye ni mkubwa huko. Ariko ageze na itarambe yangu ubwo ndino. Lakini akaniambia kwa kuwa nimefika huko. Unaweza kuja unibatize kabisa. Turabyumva neza. Tunasikia vizuri. Turi kumwe tuvuge haleluya. Tuko pamoja tuseme haleluya. Undebera ibyo byose byameze gutyo ariko hayo yote alikuwa hivyo. Ntibivuze ngo warabohose byose. Lakini haijamaanisha kuwa hujakuwa huru. Iyo isi y'umwijima ibonaho handi harabohose. Ulimwengu wa dunia ikiona kwa pengine kumefunguliwa. Hanyuma igufata ni economy. Mwisho ni katika economy. Kugira ngo ikugire muto. Ili akufanye mdogo. Ubeho nabi n'amaganya. Uishi vibaya na kunungunika. Bikubuza kwizera uko wari kwizera. Na inakufanya usiamini kama vile unaamini. Imana bingana nuko wari kuyikorera. Na utamtumikia Mungu kulingana na vile unatumika. Nabyibonyeho. Nami nimeona kwangu. Imyaka 5 ya mbere mu Burundi. Miaka 5 ya kwanza Burundi. Nakoresheje impano. Nimetumia karama. Ariko ibintu byakoretse byose abantu barakijije. Lakini watu wameokoka. Ariko ntibyari ku rwego nk'ugoshaka. Lakini haikuwa kama vile ninavyotaka. Kubera ubukene. Kwa sababu ya umaskini. Ubukene nari mfite. Umaskini ambao nilikuwa nayo. Mu buryo bukomeye. Kwa kiwango cha hali ya juu. Niho njya mbireba nyuma. Ndio naona nyuma. Imana ikinguye amafaranga kabone. Mungu akifungua milango ipatikane. Natangiye gufungura urusengero rwose twafunguye. Kanisa tuliyofungua. Yarufunguraga mu minsi 3. Nilikuwa nafungua kwa siku 3. Igiterane ngakubita stade njyenyine nta muzungu turi kumwe. Mkutano nafanya stadium bila kuwa na mkutano. Ibisabwa yanayo amapodium, kila podium. Kazamukana makorari tugafata amagesta. Tugakubita iminsi 3 hakizwa 300 gafungura itorero ku cyumweru. Ayo dufite mu ntara menshi nuko yafunguye. Yale ambao ninayo katika area mbalimbali ni hivyo yamefunguka. Sasa nikapata shetani hari ibyo arwanya. Shetani kuna vile anapiganisha. Kububaha Imana bamwe wale ambao wanamtii Mungu. Akababohera handu kugira ngo anawafungia pahali hili. Urona no rusengero. Unaona kanisa hili? Ribayemwo abakire bangahe? Likiwa na matajiri kama ngapi? Kama 3. Ruba rurimo plafo igitangaza. Ingekuwa na dari ile ya mzuri kabisa. Ruba rurimo umuyaga ahantu hose. Ingekuwa na hewa vyuma vya hewa kila pale. Habarimo samakaro, habarimo tapi ikagenda zikagera. Hapa kungewekwa kabisa ibintu biba byiza kurundirwe. Vitu zinakuwa nzuri kwa hali ya juu. Ubutumwa ku radio mnaweza mkatangaza ibiterane mu stade ibintu bene. Fanya mikutano katika stadium. Muranyumva tuvuge haleluya. Nasikia tuseme haleluya. Mana yanjye. Ndasenga Imana uyu mugoroba ngo economy yawe naomba Mungu ile economy yako irekurwe mu izina rya Yesu. Ariko kubw'icubahiro lakini kwa utukufu kuko kugira ngo uzaheshe Imana iki ili umpe Bwana utukufu. Nagize ubukene mu Burundi nimekuwa na umunyempano nikiwa mwenye igihugu cyose cyifuza. Inchi ambayo inamtamani. Here kuri president witse hasi. Kuanzia kwa president mpaka chini. Hano mutaran telefone ngo range. Kuna yule ambaye hajanipigia eti anahitaji. Ariko ico gihe nari mfite ubukene butaba. Lakini wakati huo nilikuwa na umaskini wa hali ya juu. Ariko imitekerereze yari kiboshe sinababesha. Lakini mafikira yalikuwa bado yanafungwa. Nilikuwa na mafikira ya indi nakuye mu minembo. Ile nimetoa nayo kumva kubukira rubwa abandi. Kusema utajiri na bigeraho bigenze gute? Kafikia kivipi? Kumvaga bidashoboka. Kwasikia haiwezekani. Ariko hari umunsi buhamya bwanje benshi murabuze. Lakini ushuhuda wangu wengi wanajua. Umunsi umwe gusa nasomya Abaroma 8:30. Siku moja nikasoma Warumi
8:32. nicaye muri ofisi Nikiwa nimekaa katika ofisi. ngo soma uwo murongo wonyine. Niliposoma mstari huo pekee. Nahaguruka ndi njyenyine ndaseka. Nikasimama peke yangu nikacheka. Musoma inshuro zirenga 3. Nikausoma mara 3. Ngo ndangiza ndapfukama nshima Imana nteza amaboko. Nashukuru Mungu nikiinua mikono. Ngo guhera uyu munsi. Nikasema tangu leo. Ubukene burashize. Maskini unaisha. Nta buzongera kungeraho. Haitanifikia tena. Kubera ibi bintu umenye yaho. Maana vitu nimejua hapa. Bikuye he? Nimetoa wapi? Mu Baroma 8:32. Warumi 8:32. Narasomye ngubwitima nyumwana wawe. Nikasema kwa kuwa hajamnyimana mtoto wake. Ikamutanga kubwacu twe. Na akampeana kwa ajili yetu sote. Izaburite. Na atakosaje? Kumuduhana n'ibindi byose. Kutupa na mengine yote. Bitandavuga nimba warampaye Yesu. Kama umenipa Yesu. Ti wanyima amafaranga ngombeho nabi. Uweze kuninyima pesa niishi vibaya. Kristo ngerageza gukombara amafaranga na Yesu. Nikaweza kulinganisha pesa na Yesu. Ntibinavugwa. Nikaona hata uweze kulinganisha. Somye mu Baheburayo. Pasoma katika sanga icyo gitabo cyita Yesu gute. Nikaona kicho kitabu kinamwita Yesu. Kimwita ngo nubaruta. Kasema ni anayewazidi. Ngo nuharuta. Ni anayewazidi. Ngo nubiruta. Ni anayevizidi. Araruta byose. Anazidi vyote. Araruta bose. Anazidi wote. Araruta hose. Anazidi kila pahali. Araruta hose kugeza ubwo aruta no mu ijuru arahari. Na anazidi hata mbinguni, anazidi huko. Kuvico geni naco gemperuka gusenga imbwira Imana ngo inyemerere ngo zaje mu ijuru. Ndipo nikamwomba. Sinongeye no kubisengera. Sikuwahi tena kuombea. Kuva uwo munsi. Tangu siku hiyo. Kuko amasengesho yacu menshi. Sama maombi yetu mengi. Niyo ngiye kubwiriza henshi. Kenda kuhubiri. Kunda kubabaza ko murasengera iki? Mnaombea nini? Ngo Imana ngizaduhe ijuru. Mungu atupe mbingu. Timwarayobye gusa nimwicare mbabwirize niba murabapagana. Mmepotea kana ni wahubiri kama nyinyi wapagana. Ati murisengera gute kandi mwarakishije? Mnaombeaje kama mmeokoka? Kristo twaramuhawe ari muri twe. Tumempokea yumo ndani yetu. Ufite Yesu. Anaye Yesu. Ijuru automatique byararangiye. Mbingu imepewa. Ijuru ni ikiremwa. Kwa maana mbingu ni kiumbe. Ariko Kristo ni umuramyi. Yesu ni muumbaji. Ninde ubyize yavuge haleluya. Amini aseme haleluya. None se wagira nyiri kintu. Unaweza ukawa na mtu warangiza ukararurizwa n'ikintu ce. Alafu unalala ukilia kwa kitu chake. Wasomba wa Efeso no Paulo wengasanga yaranabyishe. Ukisoma wa Efeso Paulo unapata amemaliza. Ahavuga ngo Imana yadutoranyije muri we ifatiro zisitaragira gute. Yesu Mungu ametuchagua ndani yake kabla ni handi yavuze aho ngaravanga Imana yaratwimuye. Sijui pale pengine ambapo Yesu amesema ahantu ho mu ijuru. Mungu ametuhamisha na kupeleka mbinguni. Ngo ariho muri Kristo. Na akiwa ndani ya Kristo. Aha, muri Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Reka nkubwire kuva ko Yesu namuhawe. Kwa nimejua Yesu nimepewa. Tajuru na gute wari buruda afite Kristo. Utaweza kukosa ukiwa bila Kristo. Kandi Kristo nawe nimba waramuhawe ntiyakwiyaka. Hawezi kukutoka. Ndakubona muri Kenya muhangana n'inyigisho bene zo. Wanga naona mnapigana na mafunzo kama hiyo haya. Ariko hakabamwe ibintu abantu bashaka kwibeshaho. Hakuna kuna vitu ambazo watu wanadanganya. Muri Kristo niko kwinjira mu gihugu. Ndani ya Kristo ni kama kuingia kwa nchi. Si muri Kenya. Si kama Kenya. Urabona umwe ari Nairobi harabandi wako Nairobi. Kuna wengine wako mpakani. Harabavogereye muri Yesu bageze kure. Kuna wengine wameenda ndani ya Yesu wamefika mbali. Turiye hafi y'umupaka. Hawa wako karibu na mpaka. Hawajaenda mbali. Ikindi harabandi bazabisokera uko bishaka. Kuna wengine wanatoka vile wanataka. Muri Yesu nuko ntihakinze. Na Yesu pia hakujafunga. Urinjira ukagumayo unaingia unabaki. Washaka gusohoka ugasohoka. Na ukitaka kutoka unatoka kumefunguliwa. Abinjira barinjira n'abasohoka. Wakiingia wanaingia na wakutoka wanatoka. Nimbi byo mutari mubizi. Kama hawa mko mnajua. Ntiyagufata nguragumamo. Hawezi kusema baki hapa. Nama amahitamo y'umuntu ni ndavogero. Kuchagua kwa mtu ni kitu ambacho huwezi. Yaremanye umuntu amahitamo. Maamuzi ya mtu nayo itagivogera. Mungu hawezi akaingilia. Nico gituma abwiye Yeremia ngo Imana akamwambia Yeremia imbere y'abantu nashize inzira. Mbele ya watu nimeweka njia mbili. Urupfu ruhari n'ubugingo burahari. Na uhai. Aho umuntu azashaka azajaho. Mtu akitaka ataingia hapa. No muri Yesu nuko. Ndani ya Yesu ni hivyo. Ugumemo ni sawa. Ubaki ni sawa. Kandi abashaka gusohoka. Na wanaotaka kutoka wako free. Usohorwa n'imirimo ukora. Unatoka kwa sababu ya matendo. Imirimo y'abasohotse iragaragara. Matendo waliotoka inadhihirika. Imirimo y'abarimo iragaragara. Na matendo wanaobaki inadhihirika. Ninde wagaze muri Yesu akamuryohera yumva atavamo? Ni nani ambaye amefika ndani ya Yesu? Komera Yesu amashimwe izina rya Yesu. Makofi sana. Hallelujah. Yengundu wabambwe murutisha n'amatungo andotira n'amasambu n'amazu meza
uwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite nimbata yicaha cose sinabikunda ahubwo niragishe Yesu umukozi wanjye sincyita kubiri mw'isi Yesu aranyuze ninde umukomera amashyi Yesu we imitekerereze yari yarambwiye ko gutunga mu mujyi bitashoboka. Mafikira yalikuwa ameniambia kuwa tajiri katika town haiwezekani. Tamtumikia Mungu niende mbinguni na ni hivyo. Nasengeraga abo bantu namara nkabura. Nilikuwa naombea watu hao nalala njaa. Abagore b'abakoloneli n'abagabo babo. Abagenerali bakaza. Majenero wanakuja. Ariko lakini sijali tunalala njaa. Ariko igitangaza nkizwa n'umurongo umwe wa Biblia. Lakini nikaweza kuokoka na verse moja ya Biblia. Gute nikasaidiwa. Kubimenya nibwo buzima fisama horadashira. Ese nine mwanuzi wavuze ngo abantu banje bishwe no kuta? Nani nabii aliyesema watu wangu wanakufa kwa sababu ya kutamenya? Hosea. Abantu banje bishwe no kuta? Watu wangu wamekufa kwa sababu ya kutamenya, ya kutojua maana yanjye. Hallelujah. Byinshi udafite byaburiye mu kutamenya. Mengi ambayo unayo imepotea kwa sababu ariko umunsi uzagira ihishurirwa. Lakini siku utakuwa na ufunuo. Amateka ashobora guhinduka kubera ihishurirwa. Ikabadilika kwa sababu ya kufunuliwa. Bajya banseka ngo nakoza amakosa nakavuyo. Wengi wananicheka eti maze gusoma Baroma nahise ntaha mu rugo. Baada ya kusoma Warumi nikaenda mu rugo ndababwira ngo guhera uyu munsi. Nikamwambia tangu leo ubukene burashize muri iyi nzu. Umaskini unaisha katika jina la Yesu milele. Barambwira ngo tubwire ni sheke wahawe ni kontra umepewa nini haba iki tubwire kumekuwa na nini tuambie ko wasaze tubwire dusare twese tuambie sote tuwe wenda wazimu. Dawa ni mugene muzane Biblia. Nikamwambia nenda mkalete Biblia. Sinzi niba ni madamu gerana uzane ubwo none nimwe bayatimo nimwe shekiri cyangwa amadora. Akasema maybe hapo ndipo kuna dola. Bajya kuyizana ngo bayihageze. Murambura Baroma. Fungua Warumi. Reka abantu bose barebane abaki. Watu angaliane. Wa nini? Uvuze ngo abaki? Umesema nini? Na uko nababwiye ngo bazane teremusi za mukaru yari yaratumaze. Nikamwambia udusafuriya dupfuye nayo batuzane tutumene. Safuriya tumwange. Umukozi yatuza yazizanye. Ule mtumishi ameleta. Halafu tumene teremusi. Tuangushe dhamos. Kubera Baroma. Kwa sababu ya Warumi. Kivipi? Ndababwira ngo turazimena. Nikamwambia tutazikatakata. Tubwire cyabaye neza. Tuambie ni nini imefanyika. Ndabwira ati na Baroma 8 ni. Niwaambie ni Warumi 8. Sanano mbasome. Leta niwasomee. Baranzanira. Wakaniletee. Itimanye umwana wawe. Asiye mnyimana mtoto wake. Ikamuduha twasa. Na akamtupa sote. Izaburite kumudana na atakosaje kumtupa na mengine yote. Ndabwira ati nasaze mu biro. Nikamwambia nimekuwa na wazimu katika ofisi. Sinahabwa Yesu. Ni nini nipewe Yesu? Faranga. Na nikose tu pesa. Ngira ngo nafite nk'igihumbi kimwe uwo munsi. Ni kama nilikuwa na 1000 hata siku hiyo. Gute Yesu ngaburutu. Kivipi Yesu alafu nikose hela? Haiwezekani. Bwira umukozi genda umene. Nikamwambia mtumishi nenda ukamwange. Zaramenetse turazimena. Tukazikatakata. Udusafuriya tubi. Tukazivunja vunja sufuria mbaya. Umukozi anyura inyuma araduhisha twohereza umugore we. Mtumishi akaweza kutumia mke wake. Ariko buca nta zere twajugunye. Lakini asubuhi tukawa tumemaliza. Mu rugo birabacanga. Sasa nyumbani wakachanganyikiwa. Tumenye za teremusi. Tumevunja vunja dhamos. Kubera Baroma nta kindi cyane. Kwa sababu ya Warumi na hakuna kingine kimefanyika. Reka buce nono na ya mukaru tuburaho tuyishira. Na hata sasa hiyo chairangi tukakosa pahali pa kuweka. Umunsi wa mbere, siku ya kwanza, umunsi wa kabiri, siku ya pili, umunsi wa gatatu, siku ya tatu. Na mukaru tuburuko tuyibona. Hiyo chai ya rangi tukakosa namna ya kupata. Uyaranja kishaga shusha mu gasafuriya yamara gasuka mu gakombe. Mwingine anajishughulikia anaweka kwenye sufuria anaweka kwa kikombe. Umunsi ukurikiyeho nimba ari wa kane. Siku sijui kama ni 4. Nakira telefone nguze hano mu mujyi muri Telesere mu biro byo hejuru umuyobozi mukuru wa Telesere. Nikapata simu uende town katika huko Telesere. Ndagenda ngoshikeyo. Nikaenda nikamudamu. Nikapata ni mke. Hanzi simuzi. Simjui na anijui. Ariko ni wewe Sostene. Akasema wewe ndio Sostene. Mvuye muri mission i Burayi naho yene umuntu ametoka huko Ulaya kwenye mission. Sijui ni nini arayicomora arayimpa. Akaichomoa na akanipa. Numvira remereye. Nikasikia ni nzito. Vishuri remereye. Pasikia vile ni nzito. Damu ati
hari toilet iri hano. Nikamwambia hapa kuna pahali pa kujisaidia. Arambia ati ngiriye hariya. Akaniambia iko hapo. Nta toilet nari nkeneye frame. Sikuwa na haja. Ako numva biranze ibinda bisohokana ntazi byari byo binyuze he. Lakini nikasema je, vitu hizi nitatoka nazo bila kujua. Toilet kubitiramo urufunguzo. Nikaenda huko kwenye envelope ndapasura. Nikafungua nikapasura. Ibifaranga byeronda hasi. Pesa ikaanguka chini. Toilet yose iruzura. Alafu huko kwenye choo ikajaa chini. Hanyuma ndebye kuyobara nibo bwa mbere nyabonye kuva mvutse sinebwe yabonye. Ndiyo mara ya kwanza sikuwaje. Wanyafate mu ntoki. Nyobegwa yariyo. Nikakosa ni nini? Ndaswandegera nyanda pakinga. Nikaweza kuweka vizuri. Nyapasura kabira mwishira hano andi shira hano. Hapa nyingine hapa. Ndagaruka ndamusezera. Nikarudi nikamwaga. Ndasohoka. Nikatoka. Yara mayero nibwo bwa mbere. Ndiyo mara ya kwanza. Sijawahi kuona ubuzima bwanjye banyakoreho. Eti niguse. Reka nsohoke hanze mbura umuhanda nyuramo. Nitoke nje nikose barabara ya kupitia. Nicho gituma muzabona bakire bagira stress irenze urugero. Ndio maana mnaona matajiri wana stress ya ajabu. Bafite imbwa, bafite imitahi, bafite abakeke security. Wamefunga wameweka security. Ubutunzi butera utajiri unaleta kukosa amani. Narasohotse kugera kuri gare birana. Nimetoka kufika pahali pakati. Muhanda gucya nkabona abo urimo bose bakanuye amaso bose ko barandeba. Nikiingia barabarani naona wale wote walioko hapo wananiangalia wamefungua macho. Dore biriya birayabonye frame. Ona kweli hapa wameona. Sasa ninakata. Nakata nkabona barandebye cyane. Naona wameniangalia sasa sana kuliko. Umujyi wose ko barandeba. Lakini town yote wananiangalia. Kubera ko bamenyereye hari hamazu kwezi kose. Televiziyo y'igihugu y'u Burundi uko runinga ya nchi Cyumweru saa 8 ugera saa 9 hari indirimbo zanje gusa kuri ukiwa na nyimbo zangu kwenye runinga ya nchi. Habano kwibuka ko ndirimbo zibaho hata kukumbuka kwa nyimbo zangu zinaimba. N'abantu ko barareba watu wanaangalia wa muntu bagize imisi babona huyo mtu ambaye wanamuona kwa siku nyingi. Yewe mbona ko babonye amafaranga. Mimi naona pesa wameziona kweli. Nana niyo kugera kuri bus ndaro mfata taxi voiture. Nimekosa kufika kwenye basi nikaweza kuchukua taxi. Yihagaritse mbona gisohoye umutwe ko nisimamisha nikaona amefungua macho akaniangalia. Nikaona sasa huyu naye ananiangalia. Toke imbere wenyine nicaye inyuma. Nikamwambia mimi mtakaa nyuma. Turajyana angeza mu. Ariko ngomba ndomaza kubera ikiko na unyonde. Kwa nini mbona ulikuwa unaniangalia? Kandi mbona n'abantu bari ko bandeba. Naona watu wananiangalia. Hewe. Ntabwo ari wowe ujya ucuririmba ku televiziyo y'igihugu twabo. Wewe unaimba kwenye runinga ya nchi. Yo, mbona kwibuka ko abantu ari ico bari. Sasa nikakumbuka watu ni hiyo walikuwa wanaangalia kwangu. Amafaranga nyegeza mu rugo. Pesa nikafikisha nyumbani. Ndayabika. Nikaweka. Tuja ku meza tuvuye. Tukaenda mezani. Ngira madama ngwino hano nkwereke. Nikamwambia mke kuja. Chumba sanga naye yasutse ku gitanda. Akapata nimemwanga kwenye kitanda. Ayabonye. Alipoona. Ngwaye wego begi man. Akasema Mungu. Okay. Uribuka Baroma? Unakumbuka Waroma? Wego frema ndabyibutse. Nakumbuka, nimekumbuka. Uyu munsi urabasoma nono. Leo utawasoma. Bigenze gute? Imekuwaje? Genda ubari bibura byose ugenda ubigure bishoboka byose muri. Nenda ununue chochote ambacho kinakosa. Ibintu byose bihinduke kandi n'amateka agira te. Kila kitu kibadilike na historia ifanyeje. Ndangize mpitana ati ni inzu sinaba nkiyibayemo. Mimi sikai nyumba hii. Mukazuka ibyumba bitatu. Kwa vyumba 3 ya nyumba. Yabagari bibazo nyine. Ilikuwa ni matatizo. Icyo genda baga ntuze nk'abantu 10 n'abanga. Nilikuwa na watu kama 10 na ngapi. Hanyuma alafu tuma bakomisiyo timushakira inzu. Nikamwambia tafuteni nyumba. Umwe ati ndayibonye ya 200. Banyishura urusengero wanyishura inzu ya 180. Kanisa ilikuwa inanipia ya hanyuma komisiyo timbonye ya 200. Akasema nimepata 1200. Ati byibura ya 150. Akasema ya abakomisiyoneri barama ati tuonye na ka etage. Tumeona hata gorofa. Etage yonyine ya 400. Gorofa ya 400. Iyo ntimuyereka abandi. Sema hiyo msionyeshe wengine. Murugo aravuga ati nukuri kose nono saragahoro nukuri. Nyumbani wakasema wewe nenda polepole. 80 ukaje muri 80 alafu unaenda kwa 400. Ndaguye ati kwizera kwanjye. Nikamwambia imani yangu kwanyemeje ko nta bidashoboka. Ikaniambia kuba twarahawe Yesu. Kwa kuwa tumepewa Yesu. Ibintu byankanga. Haya niogopeshi. Ndabananira mfata etage ya 400. Nikaweza kuchukua sasa hiyo gorofa ya 400. Nayibayemo kugeza mvuye Burundi nyisigamo za mayibobo nari intunze. Nimekaa kwa hiyo nyumba mpaka nikaacha chokorani iliyokaa na wao. Abadiakoni bavuze induru ati uzaduteza ibinyamkuru. Utatuletea mahabari. Kubera inzu yananiranye ntituyisho. Hatuwezi. Yabwiye ati itorero mwishura yo mushoboye. Nikamwambia kanisa lipeni yale mnaweza. Asigaye mundeke. Ya aliyobaki ni acheni. Ngira ngo bishuye nka sasa 50. Nakumbuka wamelipa kama 1100. Mengine nikalipa. Imyaka nyibamo miaka yose. Nikaishi hiyo miaka yote.
kubera iki? Kwa sababu gani? namenye imbaraga zo guhishurirwa. Nimejua nguvu za kufunuliwa. Imitekerereze ikabohoka. Mafikira yanakuwa huru. Bigatuma ubwoba bushira. Na inakufanya uoga uishi. N'imihangayiko myinshi ivangavanza abantu. Na hata kutoka watu wanahangaika kabisa. Ariko bigaterwa ni. Lakini inaletwa na nini? Nukumenya uwo wizeye uwari. Ni kwa sababu ya kumjua yule warangiza nawe ukamenya uri wariko. Alafu nawe ujue wewe ni nani kweli kweli. Ikibazo twizera Imana ariko ntitwiyizere. Tatizo tunamjua Mungu lakini tusijiamini. Natangariye Yesu nahawe. Nimeshangalia Yesu nilipewa. Ntangarira. Alafu nikashangaa. Kuba nabameze ukomeze kandi mfituriya Yesu. Kuwa ni hivyo vile nilikuwa na huyo Yesu. Nikasikia haiwezekani. Nuko mbayeho kugeza n'uyu munsi. Ni hivyo nakaa hati wa leo. Nagiye mu Rwanda ntajyanye habe n'ikiyiko. Nimeenda Rwanda bila kwenda hata na kiyiko. Mungu wanje witwa Joshua ukwe television yanze gusiga abwira nyina ngo sinsiga dese anime. Akasema sitaacha hii TV. Bahavuye nabi, wametoka vibaya. Imodoka musige muyiparitse. Gari acheni hapo. Ndohereza imodoka ivuye Ingozi n'umudiyako nazabafashe. Nikatuma gari itatoka Ngozi kuja wachukue Musange. Unipate. Ndawafata ku mpaka ni mugoro. Nitawachukua mpakani jioni. Umuhungu ati ngaso sinsiga dese anime. Akasema sitaweza kuacha. Wananirane batero ya television twikiraho imyenda. Wakaleta abari bashira mu modoka. Ndio wakaweka kwa gari. Nagasaka me nkutembereye gusa. Na kibeti kama mtu ambaye. Ibindi byose byasigaye kugeza n'uyu munsi wano ntacavuye. Mengine hakuna kitu ambacho kimetoka hapo. Bansanga gutyo. Wakanipata hivyo bure. Ngo bahagere yazanye amafaranga make. Meleta pesa kidogo. Ayo simana nima ntangira urusengero ayo wazanye singiye kuyatangiza urusengero. Nishure avance. Hayo yote nataka kuanza kanisa. Ngure n'udutebe duke. Vyuma alafu ninue viti kidogo. Nyamariraho. Alafu ikaisha hapo. Maze kuyamara. Alafu ilipoisha. Kubona n'umuntu mu muhanda. Kapatana mtu barabarani. Ayo uracabaho. Bado upo. Ayo avuye Canada. Ametoka Canada. Naje kugira finissage y'inzu yanjira haruguru ya etage. Nilikuwa nimekuja kumalizia nyumba yangu iko hapa ghorofa. Wewe kayigusigamo. Unaweza nikubaliane kuacha kwa yenu. Sinari habe n'igiceri. Siku hata na shilingi. Naina ya Maria mu by'urusengero. Nilikuwa nimemaliza kwa mambo ya kanisa. Nta kibazo nobanye kugira ngo nayo nguheshe umugisha. Nikasema acha nikae kwa nyumba hiyo ili nikupe baraka. Nikupe baraka. Ndikumwaka umwe ndayiba mu kama mwaka mmoja ni sawa nitakaa. Nibera muri iyo nzu. Nikakaa kwa nyumba hiyo. Ngo ndangize. Alafu nyuma 2018 2018 kurya abantu bakotaga insengero vile watu walikuwa wakafunga kanisa. Marambwira abakristo sisongera gukotera Imana ahubwo napfa. Siwezi tena kuweza kuchangia Mungu. Iyi ni Imana yo kuvuga ngo nje kuyikotera mu buryo inaniba kwironkera tugende tuyisembereza bahafunga bagira gute. Mungu si Mungu wa kwenda tukimweka kila pahali. Bwira abakristo bizeye Mungu urikire. Kaambia wanaoniamini mfuate. Tuje tureba ahantu. Tuangalie pahali. Ahantu hari muri Cyamunara banki hayiteza. Pahali ambapo benki na umuntu yarubatse guest house y'amazu menshi na sale na pia pahali. Erega nitereramo muri Cyamunara. Nikaenda nikaingia hapo. Tinange nagura. Nami naweza nikanunua. Yewe nta kibazo. Kasema hakuna shida. Abahanga n'abatunza abazungu bajemo wale wazungu wamekuja. Simba shobora. Njya kureba nyiraho ha. Yari umu ADP. Alikuwa ni mtu wa ADP. Yewe ni nkugurira. Mimi nikukununulia. Nagusigira inzu yawe iri munsi y'urutoki. Nitakuachia nyumba yako ya yaruguru yose na kagace. Ni bebe hii ya juu na hii ya. Ariko ngusigira inzu yawe urimo. Lakini nikuachia nyumba. Na haba bandi bose nayo ko barayifata. Na hiyo pia wanaichukua. Wanyemerera ukayisigira. Utakubali uniachie? Ticane rwose. Sana. Ngiye kuburana kugeza ari wewe mpaka ugura. Wewe ndiye itegeko riravuga ngo ngifite umuguzi wanje nta wundi wahafata. Hakuna mwingine ambaye anaweza. Badanye muri banki nawe guhanga. Naye kwenye benki kuweza. Abemeza ko afite umuguzi. Akubale kwa na mnunuzi. Erega barampamagara bukeye. Wakanipigia asubuhi. Ndagenda muri munama nkuru ya banki. Nikaenda kwa kikao kuu. Tubwire rero ryari uzana lini utaleta pesa. Timumpa miezi 12 nyegeranye. Munipe miezi 12 ni unganisha. Ufite? Huna? Ndabwira ati sinya kwije. Nikamwambia haijaenea. Simbabesha. Sitawadanganya. Kuri konti twari dufite imbere 300. Tulikuwa na 3000. 2018 ija irangira. 2018. Bariko bateza kuma miliyoni 70 ingahe. Na milioni 1000 sana. Erega ndahata kugeza ubwo bampa amezi 10. Nikasukuma mpaka wakanipa miezi 10. Ya mezi 10 yagiye kurangira mbashira amafaranga yabo muri banki. Miezi 10 nikawapelekea pesa yao katika benki. Abakristo bamwe batorotse banga no kudukurikira kuko twamaze kuvugana twemeza dufite ya sala bariyo tujya gusengera. Tukaenda kwenye seli hiyo ni nyuma y'umugi. Lakini baada ni nyuma ya jiji. Naho nabaherutse. Wamoja ni hapo nimewaachia.
abakozi b'Imana bose i Rwanda bakabangoke uyu mugabo yazanye amafaranga menshi. Watumishi wengi wanasema mtumishi huyu ameleta pesa. Aha, mu mutima akavuga ati nifite Imana nyinshi gusa. Nina Mungu mwingi kabisa. Ukuyisho isipokuwa Mungu hakuna kingine. Ese hari icyo muri kumvamo mwabantu mpambi? Kuna kile mnasikia watu nyinyi ambao nawaambia. Kweli kiganzo kwegereye ngo impinduka zirashoboka ku buzima bwawe. Msalimie mwambie mabadiliko yanawezekana hata kwa maisha. Impinduka ku buzima bwawe birashoboka. Mabadiliko yanawezekana kwa maisha yako. Ntabwo twizeye Imana idakora. Hatujamwamini Mungu ambaye hafanyi. Ariko ikorana nuko kwizera kumana. Bali anafanya na kulingana na imani yako. Imitekerereze yabo hose. Fikra ambayo yamefunguliwa. Tuchirebera mu buretwa. Usijiangalie kwa kufungwa. Ubone kibyo abandi bafite wowe bita. Na kuona kwa yale wengine wanayo wewe haiwezekani. Ariko kanyuma nishaka ndekera. Lakini ya mwisho ili tumalizie. Biragoye ko wabona ibifatika biremereye utararemereza Kristo muri wowe. Ni vigumu kupata yale yaliyo mazito kabla ya kumfanya Mungu awe mzito. Amire byose. Kristo aweze kubeba yote. Simbabesha. Siwadanganye. Kugeza uyu munsi nta kintu nyanirata mu buzima. Keretse Yesu hakuna kile ninachonifunyia. Isipokuwa Yesu ambaye yumo ndani yangu. Niwe numva ari we shingiro ry'imbaraga. Sivyo nabona. Kwa nguvu ya yale naweza kupata. Sivyo nageraho. Kwa yale naweza kuyafikia. Yamaze ubwoba we. Amenimaliza uoga. Yamaze ubwoba. Amenimaliza uoga. Niwe butunzi nirata ngumva ko ndiyo utajiri naye nyirata numva ko kidashoboka. Hakuna kile ambacho nasikia akiwezekani. Kuko numva ko Kristo muri byose birafungwa. Kristo kwa kila mambo yanawezekana. Iyo economy yaboshwe. Economy ikiwa imefungwa. Uzushakira abandi bashakiye bikanga. Unatafuta pahali wengine wametafutia inakataa. Inzira zose uzasanga zarakinze. Njia zote utapata zimefungwa. Ukeneye kubohoka. Unahitaji kuwa huru muri economy. Katika economy. Nsoza mbabwire Abisirayeli kuva muri Egiputa Farao yababoshe muri byose. Nikitamatisha cyanyuma yafashe nyuma ya byose n'ubutunzi bwabo. Kwa yale aliyofunga kutoka Misri ya mwisho aliyofunga ni utajiri. Yaravuze ngo ndabaretse mwe nimugende. Akasema ninawaacha ninyi nende. Nibyo byanabyanyu nimujyane. Na hata watoto wenyu pelekeni. Ariko ubutunzi bwanyu. Lakini utajiri wenyu mubusige hano. Watie hapa. Niyo eskariye ya nyuma Satani azafata ku buzima. Ndiyo ngazi ya mwisho Shetani anachukua kwa maisha. Kugira ngo nubwo wakijijwe. Ili hata kama umeokoka. Uzabura umukizwa wa maganya. Ukae ni muumini ambaye ni wakunungunika. Mu Rwanda nambigisha nkarwango urico ndavuga. Bwana nafunza mpaka nakosa. Abakizwa bafite amaganya arenza amaganya. Wana manunguniko zaidi ya mengine. Ukibaza. Ukajiuliza. Kukibisangaho mwisaritwe. Kwa nini duniani inakaa ni kama sisi ndio hatuna? Ariko mpita nibuka iki. Lakini nikakumbuka. Farao yaravuze ngo nimubareke. Farao amesema waacheni. Abana babo mubareke. Watoto wao waacheni. Ariko ubutunzi bwabo mubusigarane. Lakini utajiri wao baki nao. Yarazi ko batabufite baza. Alikuwa anajua ya kwamba bila utajiri watakuwa wabaya. Bazababi mu maso y'Imana. Watakuwa wabaya kwa macho ya Mungu kwa sababu n'abakizwa bake ni waamini wadogo. Ikirere cy'umwuka. Bana tukua anga ya kiroho. Ari muri situation y'ubukene ngo akiwa kwenye anga ya umaskini. Iki naco nkibabwire. Hiki ni waambie. Barahari. Wapo. Abanyamwuka wa kiroho bari no muri crise ya economy ambao wako kwenye hali ya economy. Ni wachache si wengi. Uzasanga tapata bafite umunezero n'imbaraga kurusha abatunzi. Wakiwa na furaha na utajiri kuliko watajiri. Kubera gusa ko bafite ishurirwa ry'urukundo rw'Imana muri bo. Kwa sababu wana ufunuo ya upendo wa Mungu. Abo babaho. Hao wapo. Ariko ni bake. Lakini ni wachache. Abandi benshi. Wengine wengi. Ubutunzi bufashwe. Ni utajiri ukichikwa. Abukizwa mubi. Anakuwa muamini mbaya. Wa kunungunika. Niyo muvuze gukorera Imana. Na hata mkisema kutumikia Mungu. Yumva ko n'amateraniro yasiba. Anasikia hata ibada anaweza akakaa. Anasikia amesirika. Ariko mbafitiye inkuru nziza. Lakini nina habari nzuri. Okay, ibi Imana yampaye kubyandika mu bitabo. Mungu amenipa kuandika vitabu. Uzabohora abantu mu mwuka. Wafanye watu wawe huru kiroho. Okay. Nzinjira mu mwuka ejo bundi ningaruka. Nitaingia kiroho nikirudi. Rwose. Zaja mu isi y'umwuka. Nitaingia kwa ulimwengu wa kiroho. Imana ati bizafasha abantu kubohoka mu mwuka. Mungu akasema itawasaidia kuwa kiroho. Kandi bizafasha abantu kubaho barisho bari mu Mana. Lakini itawasaidia watu pia kuwa kile ambacho wanafaa kuwa katika Mungu.
nsoza niki cyakuye Abisirayeli, niki cyatumye banesha Farao n'ubutunzi bakabujyana? Ni nini imewafanya Waisraeli wamshinde? N'imbaraga zine bahawe, n'imbaraga zine bahawe. Nguvu nne ambazo wamepewa. Reka nzirebe ko izi zine tuzifite. Wacha nione kama hizi nne tunazo. Bahawe imbaraga zine gusa kugira ngo babohoke burundu muri byose. Wamepewa nguvu nne ili wawe huru kwa kila kitu. Farao ababure na Egiputi babure. Farao wakose na Egypti wakose. Imbaraga zine. Ni nguvu nne. Iya mbere. Kwanza, Imana yabahaye Mose. Mungu akawapa Musa. Umugabo wizera utajenjeka. Mungu mama anaamini atinya situation ibihe. Haogopi situation na magambo y'ibivugwa. Haogopi maneno. Umugabo urira macumu y'abagome. Mungu mama anaingia kwenye mikufu. Atahindukira. Wakigeuka. Imana ibonye Mose. Mungu akiona Musa. Urugamba rwo kubohoka ruratangira. Vita ya kuwa huru inaanza. Kandi gitangaza na ukweli, buri muntu wese wicaye akeneye ko Mose azuka, anahitaji Musa afufuke ndani. Mana yanjye we keneye Mose muri nge, nahitaji Musa buri muntu wese, kuko umuntu ameze nk'igihugu, mtu anakaa kama nchi, ukeneye Mose muri wowe, unahitaji Musa ndani yako. Yego n'ubwoko bwo bukeneye Mose, na hata taifa linahitaji, na nchi inahitaji Musa, n'umuryango ukeneye Mose, ariko n'umuntu ugiti cha, lakini mtu pia Mose yamuzukamo. Musa anaweza akafufuka. Iyo ni imbaraga yo kwizera iri ku rwego rwa Mose. Hiyo ni nguvu ya kuamini ikiwa ndani ya Musa. Yizutse mu muntu ikubita hasi binyegiputa, inapiga chini mambo ya Misri. Murabyizera? Mnaamini? Ndavuze ngo bibabere gutyo mu izina rya Yesu. Sema iwe hivyo katika jina la Yesu. Imbaraga ya mbere ni Mose bahawe. Kwanza ni Musa waliopewa. Aha! Natwe twahawe Kristo. Nasi tumepewa Kristo. Titwahawe Mose. Hatujapewa Musa. Twahawe uruta Mose ari we Kristo. Juu ya Musa. None se kuki twe bidakunda? Kwa nini sisi haikubali? Kuki urugendo rwo kubohoka rutembera? Kwa nini safari ya kuwa huru haikubali? Imbaraga ya kabiri bahawe. Nguvu ya pili waliopewa. Bahawe amasezerano. Wamepewa agano. Amasezerano ni imbaraga zijya zibuza umwanzi kukumira. Agano ni nguvu zinazomzidi. Amasezerano ni imbaraga ziguhisha abantu. Agano ni nguvu ambazo zinakuficha maadui. Amasezerano ni imbaraga nubu nimba mukiriho, kama mupo bado, nuko hari ikibariho Imana yavuze. Maana kuna kile Mungu amesema kwenyu. Sema haleluya. Haleluya. Ninde ufite amasezerano atange haleluya. Ashaute haleluya. Abaririmbyi ko mufite haleluya iri hasi kurusha abandi bantu. Waimbaji mbona mna haleluya iliyo ndogo kuliko ya wengine? Ndavuze ngo haleluya. Namenyereye kubwiriza abantu b'i Rwanda baratse. Watu wa Rwanda wamewaka. Nacho gituma ubyutse ngira ngo buzahera muri turiya duhugu. Ndio maana uamsho utaanzia kwa nchi hizo. Abamenyereye ntana haleluya nzantanga nobwiriza igashya ntanze. Naweza nikahubiri. Bajya bazitanga ntazitanze na roho nk'abazimya. Wanashauti mpaka nawaambia wanyamanze. Ariko ikijya kintangaza. Lakini kinachonishangaza. Ubuhamya njya nakira nyuma y'ibyumweru bibiri, nyuma y'amezi abiri. Ushuhuda ndio pata baada ya mwezi mbili. Umuntu akambwira ngo kuva nyuma y'inyigisho natangiye kampani ubu mfite abakozi. Mtu ananiambia baada ya mafunzo yenu na kampuni. Ati nahise nsezera akazi kabi narimo. Nina akasema nimeaga kazi mbaya. Natangiye kampani ubu mfite abakozi mpemba nge 8. Saa hii na watumishi 8. Uwakosoye igitabo nanditse cyo kubohoka yakirangije yashinze kampani we n'umugore. Aliyekosoa kitabu ambacho nimeandika amefungua kampuni. Afite abakozi 3. Ana watumishi 3. Akikosoye amezi ni baratanda. Amekikosoa miezi 6. Ubu ni kampani komeye cyane. Saa hii ni kampuni kubwa. Yakuye gusa yarasomye arababwira umugore ngo ino dusome twe. Amesoma akaambia mke kuja tusome. Tukosore. Ngo bagere hagati ati dutangire ibyo twari twarati. Katikati wakasema tuanzishe yale tulikuwa tumekadisha. Buranyumva tuvuge haleluya. Nasikia tuseme haleluya. Aha. Imbaraga ya kabiri yatumye Farao bananirwa. Nguvu ya pili iliyomfanya Farao. Yabasutsemo amasezerano. Mungu ameweka agano. Simbabesha ndabyumva mwisi y'umwuka ko hano hicaye abanyamasezerano buzuye. Hapa kuna kaa watu wa agano. Barahari. Wapo. Yes. Amasezerano Imana yacu ntabwo tana buriswamo iya yatanze hori hagaze iya beshe Sara mu busaza we yarabisohoje imuha Isaka bivuga ngo zahora
Ninde ufite amasezerano akomeye yatanze amashwe? Nani agano amshangilie ametoa makofi? Imbaraga ya gatatu, nguvu ya tatu, bahawe, wamepewa. Bahawe inkoni, wamepewa fimbo. Inkoni gusa, fimbo. Imbaraga y'Imana itagaragara, nguvu ya Mungu isiyodhihirika, ikorera mu kinyantege nke, inayofanya katika mambo ya udhaifu. Imbaraga y'Imana itagaragara ikorera mu kinyantege nke. Nguvu ya Mungu isiyodhihirika lakini inatumika, lakini ni fimbo. Inkoni, fimbo. Imbaraga ya kane bahawe, nguvu ya nne waliopewa, bahawe umwana w'intama wa Pasaka kumurya. Wamepewa mwana kondoo wa Pasaka wamle. Mw'Abaheburayo mwe, enyi Wahebrayo, mu nzu yose, katika nyumba yote, niyendera umwana w'intama, ichukue mwana kondoo, umunsi wa 10 ufatwe, siku ya 10 ishikwe, kuwa 14 mugurye, 14 mle. Nta mbaraga za Egiputa zizongera kubafata, hakuna nguvu za Misri ariko izitamurya, lakini nyumba isiyomla izafatwa iteka, itashikwa daima. Ibintu bine gusa, vitu bine. Igitangaza ibi byose turabifite, hayo yote tunayo, byose turabyicaranye, yote tunakaa nayo. Bahawe Mose, wamepewa Musa, duhabwa Yesu, tukapewa Yesu, bahabwa inkoni, tukapewa fimbo, duhabwa Mwuka Wera, tukapewa Roho Mtakatifu, duhabwa amasezerano, tukapewa agano, twebwe dusohorezwaho amasezerano, sisi tukatimiziwa agano, duhabwa umwana w'intama, tukapewa mwana kondoo, duhabwa Kristo igitambo. Kristo kama vile. Ninde ubyemera avuge ngo haleluya? Nani anakubali aseme haleluya? Ibi twarabihawe, haya tumepewa. Hakenewe iki? Natakikana nini? Kugira ishurirwa kumenya abo turibo, kuwa na ufunuo kujua sisi ni akina nani. Ndangize mbabwira ikijya kimbabaza, tamatishe kile ambacho kinanihuzunisha. Twakomeje kuba abantu biwacu mu mubiri, tumeendelea kuwa watu wa kwetu mwilini, abatwebwe mu mwuka, lakini hatujakuwa sisi wa kiroho. Mu buryo umuntu yikompara ni wabo akaruha gasaza, kwa vile mtu anajiunganisha na wao anazeka. Baada ya kujua yule nili, yo data na mama na bene wabo batageze unzabigeraho, yale ambayo baba na wengine hawajafikia nitafikia. Maze kurahirira kuri Bibiliya gatatu ngiye kuva mbayeho, nimeapa mara 3. Nahirahiriye bwa mbere 1990 nakangahe gucya, nimeapa 80 barubona twe tukiri kumwe ico, tulikuwa na ako twataramye hitwa Muzinda, tulikuwa huko Muzinda. Barahano barabanga abasore bagiye kugwa ngo mwese muzagwira gushira, wakasema wengi wataanguka, haje ibindi bigiye kubatwara, ibigina na mengine ambayo atakuja kuwabeba. Abayumbe bose ba Minembwe twara, waombezi wote wa Minembwe tulikuwa hapa, mpagarara hagati, nikasimama katikati, fata Bibiliya ndavuga ngo kachukua Biblia, bazagwa bashira, nikasema waanguke waishi, sigara mu izina rya Yesu sizagwa, baki katika jina la Yesu sitaanguka. Nubwo bwa mbere narahiriye kuri Bibiliya, ubwa kabiri, mara ya pili, nigiye madame ambwiye nguzi ko abantu basigaye mbwira ngo nta cyagushatse, na vile mukana niambia hakuna kile kimekuwa, mutungwe na bene wanyu na mukae na muniishi kwa ndugu zenyu pekee. Na hise mfata Bibiliya, nikachukua Bibiliya, ndamubwira ngo niba Imana Aburahamu yizeye na Daudi, nikasema kama Mungu ariyo Mana nanjye nizeye, ariyo Mungu nimemwamini, yakomeje bariya bagabo, aliyewaimarisha waume hao, nzankomeza nami ataniimarisha, kandi aho kuntunga nzatunga benshi, na kuliko niwafanye wengi waishi tandike, aho kuva ngo dutungwe banadutunga, kuliko tufanye tuishi, bizatuma mbu wa mbere mu muryango gutunga benshi mu muryango, itamfanya mimi niwe wa kwanza kufanya wengi waishi jamii. Uko niko kuri, ntawi wacu watunza abantu bangana nabo natu, hakuna wa kwetu ambaye amefanya wengi kuishi kuliko natunza abantu mu wanjye, nimekaa na wangu karanga tunga amu umuntu akaza usanga no umugorora, sinamenye eti mugorora wabaki, na sijue hata ni wapi, akigaba mu wanje akaruha kayarangiza akagenda kwangu anamaliza anaenda, nuwambaza ngo se ninde ntawe, na hata nikiniuliza ni nani sijui. Abana bo mu muryango bo ntuvu, watoto wa jamii usiseme, narushenga tunga n'abakuru banje banduta, nilikuwa hata na wafanya ndugu zangu bakeneye kongera kwiga, akavia akaza anakuja na kana yeye, barimo bamunyana barimo bande akiwa n'abatunga, hata saa hii na wakana, ariko nkibuka ko ari ico narahiriye Imana, lakini nakumbuka kuna kile nimeapa Mungu, ntunga Barundi babirukana muri kaminuza ba university huko katika abakijije bose mu biterane waliokoka wote katika kabashakiriyo babandi bakabiwanje, natafuta na waletea nyumbani kwangu. Nubu representare gare wa Gerison des Ames mu Burundi, na hata Mungu natunzi wanje mu rugo, ni kijana yule ambaye anasimamia Gerison huko Burundi, ni kijana ambaye nimekaa naye nyumbani kwangu. Ndashobora kubara ngo nibande natunzi, siwezi nikasema ni wangapi, nabirahiriye
Bibiliya ico gihe. Kwa Biblia. Ndamubwira ngo Imana twizeye. Kamwambia Mungu tuliyemwamini ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza. Atafanya zaidi ya yale tunayoyafikiria. Ibyo dusaba. Na yale tunayoomba. Kandi si ngomba ko umuntu aguma. Okay, reka mbyihorere. Mana yanjye. Yabahaye amasezerano twebwe irayadusohorezaho. Wapa agano sisi akatimiza agano. Akangasobanure. Ngira ngo narabyanditse. Twebwe turi urubyaro rutegereza amasezerano. Sisi si uzao ambao unangojea agano. Twe turi urubyaro rwakira amasezerano. Sisi ni uzao ambao inapokea, hatungojei tunapokea. Urwategerezaga ni ruriya rw'isezerano. Waliongojea ni wale wa agano la kale. Rwakira. Sisi ni uzao ambao inangojea kutimia. Mungu ico yarayikubwiye ucizere ejo wakibona. Kesho unaweza ukapata. Ico wabwiye utarabona. Kila unaambia hujapata. Si impamvu y'imyaka ngo yo gutegereza isezerano. Si sababu ya miaka, no. La. Ni impamvu ya level. Ni sababu ya level. Yaho ugomba kuryakirira mwisi y'umwuka utarakanda. Ya pahali utafaa kupokea ukisimama. Unaweza ukafikia agano hilo. Mana yanjye. Imbaraga zitubohora zirahari. Nguvu zinazotufungua zipo. Ni mubyizere gusa turi mu rugendo ntukemere guhera hamwe. Tuko safarini, usikubali kubaki. Kusuhinduka mwisi. Kila mwaka badilika katika kiroho. Ujya handi hantu. Uende pahali pengine. Umenye ibyo utaruzi. Ujue yale uko unajua. Ikibazo njya mbona mwagize. Shida ambayo mmekuwa nayo. Abantu bacu mbona barusha abandi bantu. Watu wetu. Tujya dusenga, tugasengesha umwuka n'amajwi n'amavi tukanabikabya kandi ndabikunda. Na ninapenda. Ndabikunda. Ariko lakini tukananirwa kugira amarevelation adasanzwe. Lakini tusikuwe na ufunuo wa ajabu. Igasanga imitekerereze yafashwe. Inakaa mafikra imeshikwa. Konje mbona turusha abandi Imana. Mbona tunawazidi wengine Mungu? Ariko ukabona hari ukuntu hari. Lakini kuna vile amarimite tugira. Kuna vile tunampaka ni wacu ya kuendelea kuangalia kwetu. Nambera gutya se iwacu tutafanya hivi kwetu. La. Uri kiremwa kitasanzwe. Wewe ni kiumbe cha ajabu. Na Yesu. Tangu ulipopatana na Yesu. Uri kiremwa chagera abantu bose. Wewe ni kiumbe kinaweza kufika kila pahali wengine hawajafika. Narabivuze ibinyamakuru by'u Rwanda birandika mbona byabikwijije isi. Nimesema mwanahabari wa huko Rwanda nikaona. Nabwiraga ati iyo abariho bose ntibananiwe. Nikamwambia walio wote abananiwe nabagiye batabikoze. Walio shino ni wale ambao wameenda bila kufanya. Lakini yote aliyoko aracyari umukandida wa mahirwe yose. Yote ana hiyo bahati ya kuweza ukihumeka wese. Bado ukipumua. Uracari mu rwego muri esikariye ya mahirwe. Wewe uko turananirwa. Hujashindwa. Wabitekereza none bigahinduka. Leo ibadilike. Wahishurirwa none bikende. Unaweza ukafunuliwa leo ikubali. Nimuhaguruke dusenge. Simameni na tuombe. Kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Kubimenya we kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Zamura ikiganza dusenge mu izina rya Yesu. Inua mikono tuombe katika jina la Yesu. Abahinduka n'abari mu mateka na watakaobadilishiwa historia. Abantu babaye abarakare mu isi y'umwuka. Ni watu ambao wamesirika kiroho. Icyakabiri bakarambirwaho bari. Na wanachoka pahali walipo. Bakumva barahazinutswe barashaka hano. Na wanasikia wamechoka wanatafuta. Mana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Sabiye ubwoko bwawe twese abaraha. Mana ya mateka, Mana irema ihinduka. Turarambiwe mu izina rya Yesu. Kubohwa ahantu hariho hose. Ndasengera ababoshwe mu mwuka. Uyu munsi Connect igaruke. Bongere basabane n'Imana yabo. Ababoshwe mu mubiri. Imibiri yaboshwe n'umwanzi. Imibiri yaboshwe n'indwara. Imibiri yafashwe mpiri. Inzozi zipfuye. Ikirere cy'umwijima. Nibaveyo mu izina rya Yesu. Nibaveyo mu izina rya Yesu. Nibaveyo burundu. Amateka yabahinduka. Gukira kwabo ni none. Impinduka zigaragare. Batangire kuba bazima mu izina rya Yesu.
ndasengera ababoshwe mana yanjye, ababoshwe mu mitekerereze, bohora intekerezo zabo we, batangire kubona kure nk'ikizu, babone kure nk'ikizu, batangire kugira amahishurirwa, revelation zikomeye, impinduka zidasanzwe igaragaze mu izina rya Yesu.